네. 기도합시다. бүгдээрээ залбираад эхэлцгээе. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 저희들을 은혜 가운데 불러주셔서 감사합니다. Ариун их эзэн минь та энэ өдөр ч мөн бид нарыг өөрийнхөө нэгүүлсэл дуудсны төлөө талархъя. 이 시간에도 하나님께서 은혜로 함께 하시고, 말씀을 잘 듣고 깨달을 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Эзэн минь та энэ өдөр энэ цагт ч мөн таны нэгүүлслээр таны үгийг биднэрт ойлгуулж танаас өгөгдөж байгаа тэр ивэлийг бид нар бүтэн ухаарахад тусалж өгөөч. 아직 강의에 들어오지 못한 학생들도 하나님께서 성령으로 함께 하시고 이 시간을 간절히 사모하는 그런 믿음을 주시옵소서. Эзэн минь энэ цагт арайхан орж ирж амжаагүй байгаа оюутнуудтай ч та хамт байж тэднэрт минь бас мөн оролцох боломж болон тууштай итгэлийг бас зөвшөөрөн өгөх болтугай. 이번 오강에게도 하나님께서 성령으로 함께 해주시옵소서. Орчуулж байгаа угнагийн дээрч бас таны ариун сүнс байж хамт байж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 자, 오늘은 아모스 3장을 공부합니다. За бүгдээр өнөөдөр Амос 3 дугаар бүлгээс үзэх гэж байгаа. 자, 아모스 3장은 하나님의 비밀을 그 종에게 알리신다는 내용입니다. За энэ 3 Амос 3 дугаар бүлгийн гарч нь болохоор Бурхны нууцыг тэрээр өөрийнхөө боолдоо мэдүүлэх нь гэсэн гарчтай. 하나님이 Бурхны нууцыг боолдоо мэдүүлэх нь гэсэн гарчтай. 하나님이 비밀을 그 종에게 알리신다는 내용이죠. 근데 Бурхан өөрийнхөө нууцыг боод зарцдаа мэдүүлдэг гэсэн ч болно. Мэдүүлнэ. 예, 자, 아모스 3장의 대지입니다. За бүгдээр Амос 3 дугаар бүлгийн дэд сэдвүүдийн 첫 번째 대지. нэгдүгээр сэдв 여호와께서 이스라엘만 알아주신. эзэн бурхан зөвхөн Израилийг л одоо мэдсэн нь сансан нь гэсэн. 여호와께서 이스라엘만 알아주심. Эзэн бурхан зөвхөн Израилийг л сансан нь. 1절로 3절입니다. 1-3 дугаар ишлэл байгаа. 두 번째 대지. За 2 дугаар сэдв болохоор 죄로 인하여 하나님의 징벌이 임함. за 2 дугаар дэд сэдв болохоор гэмээс болоод эзэн бурханы шийтгэл ирсэн нь. 4절로 5절입니다. 4-5 дугаар ишлэл байгаа. 세 번째 대지. За 3 дугаар дэд сэдв болохоор 심판에 대한 경고를 듣고 심판에 대한 경고를 듣고 두려워하며 회개하라. За 3 дугаар дэд сэдв болохоор шийтгэлийн талаарх анхааруулгыг сонсоод эмээн гэмшигтэн гэсэн юм зүйл гэх юм. 6절로 8절입니다. За энэ 6-аас 7 дугаар ишлэл байгаа. 네 번째 대지. За 4 дугаар сэдв болохоор 이방인에게 사마리아의 죄를 심판하시겠다고 증거하심. за 4 дугаар сэдв болохоор харь үндэстнүүдэд Самарын талаарх гмийг одоо илчлэгэнд баталж өгөх нь гэсэн үг байна. 이방인에게 사마리아의 죄를 심판하시겠다고 증거하심. За дахиад хэлье. 4 дугаар сэдв болохоор харь үндэстэнд Самарын талаарх гмийн шийтгэлийг гэрчлэх нь гэсэн үг тийм. 9절로 10절입니다. За 9-өөс 10 дугаар ишлэлгэн. 다섯 번째 대지. 5 дугаар дэд сэдв болохоор 여호와께서 이스라엘의 죄를 징벌하심. бурхан эзэн бурхан Израилийн гмийг шийтгсэн нь. 11절로 15절까지입니다. 11-ээс 15 дугаар ишлэл байгаа. 자, 첫 번째 대지. 여호와께서 이스라엘만 알아주심. За хэдлийн эхний агуулгаар орох гэж байна. Эзэн бурхан зөвхөн Израилийг л сансан нь. 자, 1절로 3절입니다. 1-ээс 3 дугаар ишлэл байгаа. 1절 읽어주세요. За 1-р ишлэл рүү явлаа. Израилийн хөвгүүд буюу Египтийн нутгаас түүний авчирсан бүх л гэр бүлийн эсрэг та нарын эсрэг айлтсан эзний энэ үгсийг сонс.
아멘. 아, 자, 오늘 하나님께서 아모스 선지자를 통해서 이렇게 말씀하십니다. За тэгээ өнөөдөр эзэн бурхан Амос иш үзүүлэгч Амосоор дамжуулаад ингэж хэлж байгаа тийм. 아, 이스라엘 자손들아, 여호와께서 너희에 대하여 이르시는 이 말씀을 들으라 합니다. За тэгээ Израилийн хөвгүүдээ эзэн бурхан та нарын төлөө хэлж байгаа энэ үгийг сонсогтун гэж ингэсэн. 예, 여호와께서 하시는 말씀을 들으라. 들으라. Яг тэгээ энэ дээр болохоор эзний үгийг сонсоорой, эзэн хэлж өгч байгаа үгийг сонсоорой гэж хэлсэн. 예, 이것은 이제 히브리 원문에서는 쉐마 이스라엘이라고 합니다. 쉐마 이스라엘. За тэгээд яг еврей нөгөө хэлэн дээр болохоор Шима, Шима, Израиль, 예, Шима гэж байдаг. 이스라엘아 들으라 그 뜻입니다. Тэгээд Израилаа сонсоорой, сонсогтун гэсэн агуулга байна. 이 하나님의 말씀은 이 듣는 데서 이제 믿음이 발생하는 것입니다. Тэгээд Бурхны үг болохоор сонсохоос ахуулаад итгэл ингээд өсдөг байгаа. 이 하나님의 말씀을 들을 때에 우리가 믿음이 우리 속에서 믿음이 발생합니다. 믿음이 일어나는 것입니다. За тэгээд эзэн бурхны үгийг сонсох үед бидний дотроос ингээ итгэл гэдэг зүйл ингээд үүсч идэг. 우리는 항상 하나님의 말씀을 귀를 기울여야 됩니다. Бид нар ч гэсэн бас үргэлж эзэн бурхны үгэнд анхааралтайгаар жишээ тавьдаг байх хэрэгтэй. 애굽 땅에서 인도하여 올리신 모든 족속에 대하여 말씀하신다고 했습니다. За тэгээд энэ дээр болохоор Египт газраас авчирсан тий эзэн бурхан өөрөө авчирсан бүх хүмүүст гэсэн бүх одоо гэр бүлийнхэнд гэж хэлсэн. Эзэн хэлсэн. 2절 읽어보세요. За 2 дугаар эшлэл рүү явлаа. Газар дэлхийн бүх омгийн дундаас би зөвхөн та нарыг сонгосон тул хилэнц бүрийн чин төлөө би та нарыг шийтгэнэ. 아멘. 바로 이스라엘 백성들은 하나님께서 땅의 모든 족속 가운데서 너희만을 알았다 하고 오늘 증거하십니다. За тэгээ эзэн бурхан өөрт ингээд гэрчилж өгсөн би газрын бүх үндэстэн дотроос зөвхөн та нарыг санаж та нарыг сонгосон гэж хэлсэн. 너희만 알았다는 뜻은 그 땅의 모든 족속 가운데서 이스라엘만 하나님이 선택하셨다 그 말입니다. За тэгээд би зөвхөн та нарыг л одоо санасан гэдэг нь болохоор бүх үндэстэн дотроос бурхан Израилийг л сонгосон гэсэн үг байна. 예, 그 땅의 모든 족속 가운데서 이스라엘 백성만 하나님이 선택하시고 하나님이 언약 백성으로 하나님이 부르셨다는 것입니다. За тэгээд газрын бүх үндэстэн дотроос бурхан Израилийг сонгоод ингээ гэрээний үндэстэн болгоно гэсэн. 이것은 하나님의 선택과 그 애정, 하나님의 선택과 애정을 강조하시는 그러한 말씀입니다. За энэ болохоор энэ агуулга бол 2 дугаар бүлгийн 2 дугаар ишлэгийн агуулга болохоор бурхны сонтыг бурхны сонголт болон түүний одоо ард түмний төлөөх хайрыг ингээ илэрхийлсэн ийм агуулга байгаа. 예, 이와 같이 이스라엘 백성들을 하나님이 특별히 사랑하시고 선택하셨다는 것입니다. За тэгэхээр бурхан Израильчүүдийг тусгайгаар онцгойлон хайрлсан тэгээ бас онцгойлон тэднийг сонгосон гэсэн агуулгыг дахин хэлж өгч байгаа. 그리고 하나님의 백성으로 구속하셨다는 것입니다. Тэгээ бас бурхан өөрийнхөө ард түмний болгоод тэднийг аварсан гэдэг бас хэлж өгч байгаа. 이는 이스라엘이 하나님의 택한 백성이요. 아브라함과 이삭과 야곱에게 주신 언약의 자손이라는 것입니다. За энэ нь болохоор бурхны сонгосон арт түмэн бас Авраам, Исаак, Яаковт өгсөн түүний амлалтын хүүхдүүд гэдгийг хэлж өгсөн. 그래서 하나님께서는 그 언약대로 이스라엘 백성을 가나안 땅으로 인도하셔서 그 땅에서 번성하고 하나님의 축복 가운데 살게 하셨다는 것입니다. Тэгээ бурхан тэдний энэ арт түмнийг өөрийнхөө гэрээний дагуу Израиль энэ Канаан нутаг руу удирдах өгөөд бас Израилийг Канаан руу оруулаад тусахгүй тэднийг ингээ маш өнөр өтгөн болгож өгсөн гэж хэлсэн.
그런데 그 이스라엘 백성들이 하나님의 언약을 배반하고 우상을 섬기고 음, 하나님의 말씀을 버리고 음. 또 하나님 앞에 온갖 이런 악한 죄를 범죄 저지르고 있는 것입니다. Тэгээ Израилийн ард түмэн энэ тэр гэрээн дээр хэлэгдсэний дагуух гэрээг ингээд зөрчсөн. Бурхантай хийсэн гэрээг зөрчөөд хиймэл шүтэнд мөргөөд те бас эзний үгийг эсэргүүцээд ингээд явсан байгаа. 그래서 하나님께서는 그 사랑하시는 이스라엘 백성들이 더 이상 죄 가운데서 멸망하지 않도록 하나님이 징계하신다는 것입니다. Тэгээ бурхан харин өөрийнхөө хайрлсан энэ ард түмнийг яасан гэхээр дахин гэмтэн ингээ гэм дунд нь гэмийн ингээ зүгээр үлдээхгүй те харин тэрийг нь шийтгнэ гэж хэлж өгсөн. 그들을 사랑하시기 때문에 그들을 징계해서 그 죄 가운데서 건져 주시겠다는 것입니다. Яагаад гэхээр тэр арт түмнийг бурхан өөрөө хайрлаж байгаа учраас тэднийг одоо шийтгээд чамаагүй тэр гэмээс нь ингээд одоо холдуулнаа гэж хэлчихсэн. 이와 같이 하나님이 사랑하는 백성은 하나님이 죄를 짓고 죄 가운데 살게 되면 Мгм. 하나님 반드시 징계하신다는 겁니다. Тэгээ бурханы хайрладаг арт түмэн гэм үйлдэлээ гэхэд бурхан заавал тэр арт түмнийг аврахын тулд амьдруулахын тулд ингээд гимшээд жолоо ингээд тэднийг ингээд эргүүлдэг өөрлөгөө. 자, 그래서 히브리서 12장 6절에 보시면 히브리서 12장 6절 Нэг. За Еврей 12-ын 6 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэрэн дээр 자, 6절 읽어보세요. нэг. За Еврей 12-ын 6-ыг харъя. Учир нь хайрладаг хүнээ эзэн сахилгажуулдаг, хүлээн авдаг хүү болгоноо тэр ташуурддаг гэсэн байдаг. Амен. 네, 주께서 Мгм. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하신다고 했습니다. За энэ дээр харах юм бол эзэн хайрладаг хүнээ одоо ташуурддаг гэж хэлсэн тийм ээ. Шийтгдэг гэсэн. 우리가 하나님의 징계가 올 때마다 하나님이 나를 사랑하셔서 징계하셨구나. 이걸 깨달아야 됩니다. Бидэнд ч гэсэндээ эзнээс заримдаа ташуурууд ирдэг. Гэтэ тань дээр ташуур ирэх үед та эзэн надад хайртай учраас ташуураа илгээсэн байна гэж ингээ хүлээж. 하나님 나를 이렇게 사랑하셔서 죄 가운데 구원해 주시려고 나를 이렇게 징계하셨구나. 이걸 깨달아야 됩니다. Тэгэхээр бурхан те таныг бурхан намайг хайрладаг учраас намайг эндээс салгахын тулд ингэж авсан байна гэдэг та ингэ бодох хэрэгтэй. 그래서 우리의 징계를 통해서 우리가 회개하고 하나님의 말씀에 복종해야 된다. Ялангуяа энэ сахилгажуулалт ирэх үед нь те бид нэр тэр тунд нь гэмшээд эзэн рүү ингээд буцдаг дуулууртай байх хэрэгтэй. 또 7절 읽어보세요. За Амос 3-ын 7-оор Хибрээс 12-장 7-절 маань. 히브리서 12장 7절. За Еврей 12-ын 7-ыг үзэх гэж байна. Та нарын төвчдөг чинь сахилга боттой болохын төлөө юм аа. Бурхан хөвгүүдтэйгээ шигээ та нартай харьцдаг. Учир нь эцэг нь сахилгажуулдаггүй хүү хаана байна гэв. Амен. 우리가 이 육신의 부모님도 자기 사랑하는 자식이기 때문에 잘못하면 그 징계를 합니다. Тэгээ бидний махбодын эцэг эхүүд ч гэсэндээ ялгаагүй бүр хүүхдүүдээ те хэрвээ буруу зүйл хийх юм бол тодорхой хэмжээгээр сахилгажуулдаг. 그래서 이 징계할 때 아버지가 나를 사랑하셔서 Мгм. 나를 이렇게 채찍질 하시는구나. 그 아버지의 사랑을 우리가 알 수가 있는 것입니다. Тэгэхээр эцэг хүн ч гэсэндээ бид нарыг цахилгажуулаад те ингэх үед бид нэр надад хайртай учраас намайг нэг буруу хүн болгочихгүй төлөө ингэ цахилгажуулж байна да гэд ингэ боддог те. 여러분들 혹시 하나님 앞에 징계가 올 때, 하나님 날 이렇게 징계하시기까지 날 사랑하시는구나. 그러니까 하나님의 그 사랑을 다시 깨닫고 우리가 회개하고 하나님께 돌아가야 됩니다. Эзэн бурханаас танд цахилгажуулалттай ирлээ гэх юм бол танд тэр хэмжээгээр хайртай гэдгийг та санаад тий харин эзний хайраас нь зураад түүн дээр ингээд буцаж очих нь их чухал байна. 자, 8절 한번 읽어보세요. За 12-ийн 8-ыг үзэж байна. За бүгдээрээ хүртсэн цахилга
та нарт үгүй бол та нар хөвгүүд нь бутаж ажээ гэх. 네. Мгм. 만약에 징계가 없다면 참 아들이 아니라는 것입니다. Мгм. Хэрвээ эзэн бурхан танд ингээд сахилгажуулалт өгөхгүй байгаадах юм бол тэгээ бид нэр түүнийг яг жинхэнэ хүүхдүүд биш болно гэсэн утга байна тий. 아이, 죄를 짓고 하나님을 대적하는데도 하나님이 징계하지 않는다면 그 사람은 하나님의 참 아들이 아니라는 것입니다. Тэгээ бид нэр хичнээн гим үлдээд дураараа явсан ч гэсэндээ эзнээс сахилгажуулалт танд ирэхгүй байна гэвэл тий анхаарахгүй анхаарал бурхны анхааралд өртөхгүй байна буюу түүний жинхэнэ хүүхдүүд биш байна хүүгүүд гэж ингээд анхаарах хэрэгтэй. 그 이제 9절도 읽어보세요. За 9-р ишлэлийг цааш нь харлаа. Биднийг сахилгажуулдаг махбодын эцгүүд бидэнд байсан. Бид тэднийг хүндэлдэг байсан бол тэгэх тусмаа бид сүнсний эцэгт захирагдан амьдрах нь үлэмж дээр босуу. 예. Амен. 이와 같이 하나님이 징계를 통해서 우리가 하나님을 공경해야 된다는 것입니다. За тэгээ бид нэр эндээс тэгээд яг энийн шиг цахилгаажуулалтаар дамжуулаад бид нэр эзэн бурхныгаа ч гэсэн хүндлэх ингээс хэрэгтэй. 그리고 더욱 복종해야 된다는 것입니다. Тэгээ илүүгээр бас дуулууртай байх хэрэгтэй гэсэн. 이것이 징계받는 이제 하나님의 자녀들의 태도입니다. Энэ болохоор одоо энэ 9-р ишлэлээр гарч байгаа энэ агуулга болохоор эзнээс цахилгаажуулалт авж байгаа бурхны хөвгүүдийн одоо хандлага нь ийм байх хэрэгтэй гэдгийг хэлж өгсөн. 자, 10절 또 읽어보세요. За 10 дугаар ишлэл цааш явлаа. Эцгүүд маань үзмжийнхээ дагуу биднийг хэсэг зур сахилгажуулсан бол харин Бурхан бидний сайн сайхны төлөө биднийг сахилгажуулсан ажээ. Тэгснээр бид түүний ариун чанарыг хуваалцах юм аа. Амен. 이와 같이 육신의 부모님은 자신들의 뜻을 위해서 징계하지만 Мгм. 하나님은 우리의 유익을 위해서 Мгм. 우리의 거룩함에 참여하기 위해서 징계하신다는 거예요. За тэгээд бидний махан биеийн эцэгүүд яасан гэхээр зөвхөн өөрийнхөө бодлын дагуу бодлын дагуу сахилгажуулж ирсэн бол харин бидний сүнслэг эцэг болсон бурхан болохоор бидний сайн сайхны төлөө ингэ сахилгажуулна гэж хэлсэн. 11절을 더 읽어봐요. За 11 дэх эшлэл бүх сахилгажуулалт нь тухайн үедээ баяр хөөр бус харин уй гашуу мэт санагдавч дараа нь энэ нь түүгээр дасгалжсан хүнд зөвхт байдлын амар амгалан бүхий үр жимсийг гаргаж өгдөг. Амен. 이 징계를 통해서 하나님의 자녀들이 연단을 받는다는 거예요. За энэ одоо тус сахилгажуулалт гэдэг зүйлээр дамжуулаад эзний ард түмэн юуг аавна гэсэн гэхээр илүү нөгөө нэг одоо үр жимсийг аавна гэсэн тий. 그 연단을 잘 받아서 그 가운데서 회개하고 하나님의 말씀을 잘 순종해서 의와 평강의 열매를 맺는다고 했습니다. Тэгээ ялангуяа тэр сахилгажуулалт нь уй гашуутай юм шиг санагдаж магадгүй. Гэхдээ дараад нь харин түүний та сайн авах юм бол илүү их үр жимсийг гаргана гэж хэлсэн. 자, 그러니까 이 하나님의 징계를 통해서 하나님의 사랑을 우리가 깨달을 수가 있다는 거예요. Бид нэр сахилгажуулалт гэдгээр дамжуулаад Бурханы танд хандсан тэр хайр гэдэг зүйлийг бид нэр мэдэж болно гэсэн. 그 징계가 올 때 받는 태도는 첫째, 잘 감사함으로 참으라는 것입니다. За тэгээ танд цахилгажуулалт ирэх үед бидний хандлага ямар байх вэ гэхээр нэгдүгээрт нь талархаж хүлээж авах нь чухал юм. 또한 하나님 아버지를 잘 공경하고 그 За 말씀을 순종하라는 것입니다. хоёрдугаарт нь хүнд итгэж за гуравдугаарт нь болохоор дуулууртаар захирадах хэрэгтэй гэсэн. 그리고 하나님의 거룩하심에 참여하라는 것입니다. За тэгээ дараад нь болохоор эзэн ариун эзэнтэй нэгдээд хамт ингээд одоо алхах хэрэгтэй гэсэн. 이렇게 징계를 잘 믿음으로 받으면 그 연단을 받아서 의와 평강의 열매를 맺는다는 것입니다. За тэгээ дараад нь харин ингэж авснараа та яах вэ гэхээр эзний өмнөөс зөвтгөлийг авснараа насгалжуулалтыг авснараа зөвдөл зөвийн бас амар амгалангийн үр жимсийг гаргана гэж хэлсэн. 자, 욥기 5장 17절도 한번 봅시다. За хэдүүлээ Йов номны 5-ын 17-ыг бас үзнэ. 욥기 5장 17절. За Йов 5-ын 17. 네. 읽어보세요. Нэг. 욥기 5장 17절.
За, адил Йов номны 5-ын 17-д үзэж чинь. 읽어보세요. Нэг. Нэ. За. 욥기 5장 17절. 응. 볼지어다. За. Йов 5:17. Үзэгтэн бурхнаар сургамжлагддаг хүн юутай жаргалтай вэ? Тиймээс төгс хүчит нэгнийг скелтийг бүүжигш. Амен. 18절 읽어. За 18-ыг бас дахиад үзье. Тэрээр шархлуулдагч боож өгдөг. Тэрээр цогтөгч түүний мотор эдгээд гимаг. Амен. 19절. За 19-р ишлэл дахиад цаашаа 6 гайгаас тэр чамайг аварч 7 хорлол чамд үл хүрнэ. Амен. 이와 같이 하나님의 징계를 받는 자가 복이 있다고 했습니다. Энэ дээр эзнээс сургамжлалтыг авдаг хүн ерөөлтэй гэж хэлсэн тий. Жаргалт. 그래서 그 하나님의 징계를 없인 여기지 말라는 거예요. 멸시하지 말라는 것입니다. Тэгэхээр тийм учраас бид нэр бурхны юу бурхны дасгалжуулаад гэдэг зүйлийг яах вэ гэхээр дургуутч болохгүй гэсэн. 오히려 하나님의 징계가 올 때 그 징계를 소중하게 생각하고 귀하게 아주 하나님의 은혜로 생각하고 감사하며 잘 받으라는 것입니다. Харин эсрэгээр нь эзнээс сахилчуулалт авлаа гэх юм бол тэрийг маш чухалд тооцоод талархалтайгаар хүлээж аваарай гэж хэлсэн тийм. 그래서 하나님께서는 이와 같이 사랑하는 이스라엘 백성들을 죄에서 건지시기 위해서 이렇게 사랑의 징계를 하시겠다는 것입니다. За тэгээ энд агуулгыг харах юм бол эзэн бурхан хайртай ард түмнээ гимээс тэднийг татан гаргахын тулд эзэн сахилчуулнаа гэж хэлсэн. 네. 자, 아모스 3장 3절 За Хамус номны 3-ын 3 руу орлоо. 읽어보세요. тогтоогүй хоёр хамт алхах уу гэв. Амен. 자, 두 사람이 뜻이 같지 않은데 어찌 동행하겠느냐고 물어봅니다. Өөрөөр хэлбэл хамт алхаж байгаа хоёр хүн хоорондоо сэтгэл санаа нийлэхгүй л хэрхэн хамт алхах вэ гэсэн утга байна тий. 여러분 두 사람이 함께 이게 동행하는데도 서로 뜻이 맞아야 된다는 거예요. Хамт явж байгаа хоёр хүн хамт цаашаа явъя гэвэл хоорондоо санаа нийлэх хэрэгтэй. 이와 같이 하나님께서는 이스라엘 백성들과 함께 동행하시는데 이스라엘 백성들은 하나님이 뜻을 생각하지 않고 하나님의 뜻을 거역하고 나가니 하나님이 어떻게 더 동행할 수 있겠느냐 그 말이에요. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ дээр болохоор бурхан Израильтай ингээ хамт явах гээд байгаа. Гэхдээ Израильчууд болохоор бурханы хүслийг ингээд чухал тооцохгүй, бурханы хүслийг мэдэхгүй байгаад байгаа учраас Израиль бурханы хүслээрээ тийм байвал би чамтай хэрхэн хамт явах вэ гэдэг ингээ асуусан. 이 죄가 있으면 하나님이 같이 동행할 수가 없다는 것입니다. Тэг гин байгаад байгаа юм бол бурхан хичнээн хүсэж ч хамт явах боломжгүй. 자, 여러분, 우리 하나님은 참 죄가 이렇게 있는 백성들과 더 이상 동행할 수 없다는 것입니다. Тэгээ бидний бурхан гэмт ингээд арс түмэнтэй тий дахиад цаашаа нь хамт алхах боломжгүй гэдэг хэлж өгсөн. 그러니까 이 죄를 회개하라는 거예요. Тийм болохоор хамт алхахын тулд гим гэдэг зүйлийг гимших хэрэгтэй гэж хэлсэн. 죄를 회개하고 용서를 받고 깨끗함을 받아서 그러고 난 다음에 하나님과 동행할 수 있다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл гимшээд өршөөл болон цэвэрлэл тий эзнээс цэвэрхэн гэсэн тодтолтыг авсныхаа дараа харин Израилийн ард түмэн бурхантай хамт алхах боломжтой болж 아, 시편 4편 4절, 시편 5편 4절에 보십시오. За бүгдээр дуулал 5-ын 4-р ишлэлийг бас гаръя. За дуулал 5-ын 4. 시편 5편 4절. Дуулал 5-ын 4 дээр. За буруу явдлыг та үл таалдаг бурхан тул бузар мөн таны дэргэд байж чадахгүй. Амен. 예. 이와 같이 하나님은 죄악을 기뻐하지 않기 때문에 이 죄악을 기뻐하지 않기 때문에 주와 함께 할 수 없다는 겁니다. За энэ дээр бурхан хэлсэнтэй эзэн бурхан буруу зүйлтэй хамт байхгүй учраас бид нэр гимшгүй буруу зүйлтэй байгаад байвал бурхантай хамт байх боломжгүй гэдэг хэлсэн. 예. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님과
참 기쁘게 동행하려면 그 죄를 다 회개하고 그리고 죄를 버리고 하나님의 말씀을 순종함으로 음, 하나님을 가까이 하고 하나님과 동행할 수 있다는 것입니다. 음. За тэгэхээр Израиль ард түмэнтэй баяр хөөртэйгээр эзэнтэйгээ хамт алхахыг гэх юм бол нэгдүгээр гимээс эргээд тэг гимээ гимшээд орхиод тэгээд эзэн рүүгээ бид ойртох хэрэгтэй Израиль. 이 동행이라는 말은 우리가 좀 한번 생각해 봐야 되는데, 이 동행하는 함께 에, 한다는 것입니다. 함께 한다는 뜻이죠. Мгм. За хамт алхах гэсэн одоо орчуулагдж байгаа энэ үг болохоор чинь ер нь бол бүх зүйлийг хамт хийн гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. 자, 이와 같이 하나님이 함께 하시는데도, 음. 하나님의 택한 백성들과 하나님이 함께 하시는데도 우리가 하나님의 뜻을 따르지 않으면 그 하나님과 동행한다고 볼 수가 없는 것입니다. Мгм. За тий бурхан хамт байна гэж хэлсэн. Гэхдээ бид нэр гэсэндээ бурхантай хамт гэж ярьж байгаад гэхдээ бурханы хүслийг дагахгүй байгаа тэгвэл түүнтэй ингээм хамт байхаас боломжгүй. 부모님 부부간에도 마찬가지죠. 남편과 아내가 함께 살지만 서로 뜻이 맞지 않으면 이 참다운 그 동행이라고 볼 수가 없다는 것이죠. Тэгээ эхнэр нөхөр ч гэсэн ялгаа байхгүй. Хоёулаа эхнэр нөхөр гэд нэг бий болж байгаа гэсэн хэрнээ үзэл бодол ч юм уу бүх зүйл дээр ингээд нэг биш байгаадах юм бол ингээд цаашаа явах бол хэцүү явахад. 하나님과 함께 한다는 것은 뜻이 하나님과 그 뜻이 함께 맞아야 된다는 거예요. Тэгээ бурхантай харин хамт явъя гэхэд нь хүсэл зориг гэдэг зүйл ижлэхэн болох хэрэгтэй. Эзэн бурхантай адилхан байх хэрэгтэй. 자, 그럼 우리 요한복음 8장 29절 한번 За бүгдээ 읽어보세요. Иохан номны 8-ыг 29-ыг үзье. 예수님이 어떻게 하나님과 동행했는지, За 어떻게 энэ дээр 하나님과 함께 했는지 한번 봅시다. за энэ дээр болохоор эзэн Есүс бурхантай хэрхэн хамт алхсан талаар гарч байгаа. Иохан 8-ын Иоан복음 8장 28절 гэж 29절, 8장 29절. 29절. За 29 8-29-ыг намайг илгээгч нь надтай байгаа. Би үргэлж түүнд тааламжтай зүйлийг үйлддэг учраас тэр намайг ганцаараа минь орхисонгүй гэв. 아멘. 요한복음 8장 29절은 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다 했습니다. За эдгээр намайг илгээсэн нэг надтай хамт байгаа гэж хэлсэн. 예, 나를 보내신 자가 나와 함께 하시도다. Тэгээ намайг илгээсэн нэг нь надтай хамт байгаа гэж хэлсэн. 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라 했습니다. Тэгээ өсөлтөрөө цаашаа би үргэлж түүнд тааламжтай зүйлийг үйлддэг учраас тэр намайг ганцаараа минь орхисонгүй гэж хэлсэн. 아멘. 예수님은 이 땅에 사시면서 항상 하나님이 기뻐하시는 뜻을 순종했습니다. Тэгээ эзэн Есүс энэ дэлхий дээр амьдрах үедээ үргэлж эзэн бурханд тааламжтай зүйлсүүдийг ингээ хийчихсэн. 그래서 하나님이 늘 동행하시고 함께 하시고 하나님의 뜻을 다 이루신 겁니다. Тэгээ тийм учраас эзэн бурхан бас түүнтэй хамт алхаж ирсэн. Тэ түүний төлөө түүний дагуух өөрхөө хүслийг Есүсээр дамжуулаад хийсэн гэсэн. 예. 참 우리가 정말 하나님과 동행하는 것이 하나님의 큰 축복입니다. Бид нэр эзэн бурхантай хамт алхах нь хамт үлдэнэ гэдэг бол маш том ерөөл байгаа. 자, 그래서 우리가 참 하나님께서 나와 함께 동행하신다. 그 뜻은 우리가 올바로 바르게 깨달아야 됩니다. Тийм учраас бид нэр бурхан надтай хамт байна гэдэг тэр утгыг маш ингээ гүнзгийгээр ойлгох хэрэгтэй. 하나님의 뜻대로 우리가 순종하고 복종하고 나갈 때 하나님이 성령으로 우리와 함께 동행하시고 함께 하나님이 이렇게 살아갈 수 있는 그러한 축복을 주시는 것입니다. Тэгээ бид нэр бурханд надтай хамт байна гэж ярьдаг. Гэхдээ энэ дээр харах юм бол бурханы яг хүслийн дагуу дуулууртай байж түүнд ингээ захирагдаж тийм захирагдах үед эзэн бурхан өөрийнхөө ариун сүнсээр тэр хүнтэй хамт байж түүнтэй хамт ингээ амьдралд нь хамт оролцоод алхаж явдаг. 마태복음 26장 39절에 보면 예수님이 겟세마네 동산에서 기도하는 내용이 나옵니다. 네.
성경은 어떤 성경이라고 있는 마태복음 아, 26장 Матай 29-ийн 39절. за 29-ийн 39-ыг харах юм бол энэ дээр эзэн Есүс Гетсеман цэцэрлэг дээр залбирч байгаа талаар гарч байгаа. 거기에 보면은 예수님이 겟세마네 동산에서 기도하시는데 그 중요한 기도 내용은 바로 이것입니다. 네. Матебогом 19장 26장 26장 Матай 26-аар бүлгийн 39-өөс 39 гэж байна. 39절. 네. За Матай 26-ийн 39-ийг хэдлээ харъя. Харах юм бол энэ дээр эзэн Есүс ингэж залбирсан. Тэр жаахан цааш яваад нүрээрээ унаж эцэг минь болж игэл надаас энэ аягыг өнгөрүүлээч гэвч миний хүслээр биш харин танихаар болог гэж залбирлаа. Амен. 내 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다 그랬죠. Гэхдээ эзэн Есүс миний хүслээр биш харин та өөрийнхөө хүссэнийхээ дагуу хийгээрэй гэж ингэ залбирсан. 예. 항상 우리는 내 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다. 이렇게 기도하고 하나님의 뜻을 따라야 됩니다. Тэгээ бид нар ч гэсэн үргэлжтэй миний хүслээр биш харин эзэн бурхан та өөрийнхөө хүслээр явуулаарай шидэрээ гэдэг залбирдаг байх хэрэгтэй. 이것이 바로 하나님과 같이 동행하는 그런 비결입니다. Энэ бол эзэн бурхантай та хамт алхах нэг одоо аргачлал байгаа. 자, 우리 예수님이 말씀하셨죠. 누구든지 나를 따르려거든, Мгм. 자기를 부인하고 Мгм. 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라고 말씀하셨어요. Бидний эзэн Есүс ч гэсэн бас хэлжсэн те хэн нэг нь намайг дагмаар байгаа бол тэр хүн өөрийгөө ихэд үгүйсгээ. Тэгээд загалмайгаа өрөөд тэгээ араас ирээрээ дагаж ирээрээ гэж хэлнэ. 우리가 예수님과 동행하고 예수님을 따르려면 자기를 부인하고 자기 뜻, 자기 고집, 예? 자기 뜻이나 자기 고집을, 자기 주장을 부인하고 자기 십자가를 지고 주님을 따를 것이라고 했습니다. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй эзэн Есүсийг дагая гэвэл эхлээд би өөрийнхөө бодлыг өөрийгөө үгүйсгээд ялангуяа өөрийнхөө хүслийг өөрийнхөө тэр бардам занг өөрийнхөө тэр бодол санааг тэгээ өөрийгөө төв тавьсан байдлаа бүгдийг нь үгүйсгээд харин загалмайгаа өрөөд эзний араас ингэ дагах хэрэгтэй. 우리가 또 사도행전 13장 22절을 한번 봅시다. За бүгдээрээ Үйлс намны 13-ын 22-ыг харъя. 다윗이 하나님과 동행을 했습니다. Мгм. За 13:22 дээр Үйлс 13:22 дээр эзэн Давид бурхантай хамт алхсан талаар байгаа. За тэгээд бурхан түүнийг зайлуулан тэрдэнд Давидыг хаан болгож өгсөн. Түүний тухай тэрээр гэрчилж бүх хүслийг минь биелүүлэх зүрх сэтгэлийн минь дагуух хүн Есийн хүү Давидыг би олсон гэсэн байдаг. Амен. 예. 이와 같이 하나님께서는 다윗과 함께 하셨는데 그 비결이 뭐예요? 다윗이 내 마음에 합한 사람이다. 내 뜻을 다 이루게 하시겠다. 이랬어요. За тэгээ бурхан Давид бурхантай хамт алхсан гэсэн тэгээ түүний одоо юу аргачлал нь юу байсан гэсэн чинь нууц нь юу байсан гэсэн чинь бурхан өөрөө тэгж хэлсэн. Тэр бол миний хүслийг биелүүлэх гэж тэгээд миний зүрх сэтгэл нь миний хүслийн дагуу ингэж байсан баа гэж хэлсэн. 여러분들도 중요한 일을 맡길 때, 아주 중요한 일을 할 때, 내 마음에 맞는 사람을 우리가 선택하고 그들과 함께 우리가 상의하고 우리가 결정을 하잖아요. Тэгээ бид нар ч гэсэн өөрсдөө ялгаагүй бид нар өөрсдөө нэг тийм чухал ажлыг хэн нэгэнд даалгахаар болох юм бол өөртөө одоо өөрөө нэг цензуур тавиад тэрэндээ таалагдсан тохирсон хүнээ сонгодог тий. Сонгон тэр хүнтэй гэдэг зөвлөлтөн тэгээ тэр хүнийг ингээ явуулдаг. 그래서 우리가 하나님의 종들은 항상 하나님 마음에 맞도록 하나님의 뜻에 맞도록 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 주님을 따라야 됩니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ ялгаа авахгүй эзэн бурханы тэр цензурт нийцгийг гэх юм бол эхлээд өөрийнхөө бодлыг тэгээ өөрийгөө үгүйсгэж өөрийнхөө бодлыг өөрийнхөө хүслийг үгүйсгээд харин бурханы бодол нь юу юм бурханы хүсэл нь юу юм гэдэг рүү ингээ анхаарад түүн дээр ингээд очих хэрэгтэй. 자, 이거 참 우리가 하나님과 함께 동행한다는 이 말씀을 잘 깨달아야 됩니다.
Тэгээ бид нэр энэ эзэн бурхантай хамт алхах нь хамт үйлдэнэ гэдэг энэ үгийг маш ингээ утгыг их гүнзгийгээр ойлгох хэрэгтэй. 하나님의 뜻을 우리가 순종하지 않으면 하나님이 우리와 함께 하시는데도 함께 동행할 수가 없는 거예요. Тэгээ бид нэр хэрвээ Бурхны тэр хүсэл гэдэг зүйлийг дуулууртад дагаж чадахгүй гэх юм бол эзэн Бурхантай хамт байх тэ гэдгийг ойлгож чадахгүй. 그러니까 하나님과 함께 동행한다는 것은 하나님의 뜻을 따른다는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол яагаад гэхээр Бурхантай хамт байна гэдэг нь Бурхантай хамт алхах гэдэг нь түүний хүслийг биелүүлнэ гэсэн утгатай. Түүний хүслийг биелүүлнэ гэсэн утга учраа. 자기 뜻을 부인하고 하나님의 뜻을 이루어 드리는 것이 하나님과 진정한 동행이라는 것입니다. Өөрийнхөө хүний гэдэг бодол гэж байхгүйгээр харин таны хүсэл юу вэ гэд түүнийг биелүүлэхийн төлөө хитэн амьдарч байгаа хүн эзэн бурхантай алхаж чаддаг. 자, 그러면 사무엘상 2장 35절을 찾아보세요. За хэдүүлээ 1-р Самуэль 2-ын 31-ийг харъя. 사무엘상 2장 35절. За 1-р Самуэль 2-ын 30 30 2장 네. 사무엘상 2장 35절. За 1-р Самуэль 2-ын 35-ыг харъя. 자, 읽어보세요. 1 2-ын 35 дээр. За харин сэтгэл зүрх санаа бодлын минь дагуу үйлдэх үнэнч тахилчийг би өөрөө гаргаж ирнэ. Би түүнд бат үнэн гэрийг байрч өгнө. Тэр үргэлж миний тосолсон хүний өмнө алхах болно. 네. 아멘. 내가 나를 위하여 충실한 제사장을 하나님이 일으키신다는 겁니다. Эзэн бурхан тэгж хэлсэндээ би өөртөө үнэнч нэгэн тахилчийг босгоно гэж хэлсэн. 바로 그 사람은 하나님의 마음, 하나님의 뜻대로 행할 것이라고 했습니다. Тэгээ үсгэлээр тэр хүн маань бурхны хүслийн дагуу бурхны сэтгэлд нийцж ингээд амьдрнаа гэж хэлсэн. 예. 내가 그를 위하여 견고한 집을 세워 주시겠다고 했습니다. Тэгээ бас бурхан би тэгээд бас тэр хүний төлөө яана гэсэн хэлээрээ үнэн гэрийг барьж өгнө гэж бат бүх гэрийг барьнаа гэж хэлсэн. 그가 나의 기름 부음을 받은 자 앞에서 영구히 행한다고 했습니다. Тэгээ бас тэр хүн тэрээр миний тосолсон нэгний өмнө алхах болно гэж хэлсэн. 마치 하나님께서는 충실한 제사장을 하나님이 일으키시고 세워 주신다는 거예요. Тэгээ бурхан энэ дэр үнэнч нэгэн тахилчийг ингээд босгож өгнө гэж өөрөө хэлсэн. 그 사람은 하나님의 마음에 맞도록 또 하나님의 뜻에 절대 순종하는 그런 사람으로 하나님과 동행한다는 것입니다. Тэр эзнээ босгох нэг нь болохоор эзний хүсэлт дуулууртай байж түүний дагуу үйлддэг нэгэн байх болно гэж хэлчихсэн. 자, 이와 같이 우리가 하나님과 동행한다는 그 하나님의 뜻을 여러 군데 우리가 찾아보았습니다. Хэдүүлээ энэ үрдэлтэй эзэн бурхантай хамт алхах нь гэдэг нь түүнтэй хамт одоо үйлдэнэ гэдэг нь ямар утгатай гэдгийг хэд хэдэн ишлэлээс сая харлаа. 예. 자, 그래서 아모스 3장 3절. За тэгээ үргэлжлүүлээ цааш ирлээ. Амос ном руу очие. Амос номын 3-ын 3-аар за 3-ын 3 дээр сая уншсан. 이 말씀은 결국 하나님의 백성들이 하나님과 함께 동행하는 것이 무엇인지를 깨닫게 하시는 겁니다. За тэгээд ялангуяа Амос 3-ын 3 дээр байгаа энэ агуулга болохоор Бурхны ард түмэн Бурхантай хамт алхах нь гэдэг нь яг ямар утгатай гэдгийг сая хэдүүлээ ингээд үзлээ тийм ээ. 여러분들이 항상 예수님처럼 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. 내가 하나님의 기뻐하시는 뜻을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하였다. 이 말씀을 기억하시기 바랍니다. Тэгээд бид нэр үргэлж эзэн Иесус шиг тийм ээ. Би намайг илгээсэн нэгэнд тааламжтай зүйлсүүдийг үргэлж хийж байсан. Харин тэр тэгсэн учраас тэр намайг илгээсэн нэг нь намайг хэзээ ч ганцаараа минь орхиогүй гэдэг энэ агуулгыг үргэлж санаарай. 두 번째 대지. За хоёрдугаар дэцэдүр орох гэж байна. 죄로 인하여 하나님의 징벌이 임함. За гимээс болоод эзний шитгэл ирсэн нь гэсэн үг байна. 4절로 5절입니다.
4-өөс 5 дугаар ишлэл байгаа. 4절 읽어보세요. 4-р ишлэл болохоор олцгүй арслан ойд архирах уу? Юу ч бариагүй атлаа залуу арслан үүрнээсээ архирах уу? 아멘. 자, 이 4절과 5절은 그 원인, 어떠한 일이 일어날 때는 그 반드시 원인이 있다는 것입니다. За энэ 4-5 дугаар ишлэлийн гол агуулга нь юу гэхээр ямар нэгэн зүйл боллоо гэхэд түүнд заавал утга учир шалтгаан байдаг юм шалтгаан байгаа гэдгийг хэлж өгсөн. 그래서 그 사례로 사자의 그 부르짖는 사자의 부르짖음이 통해서 반드시 그 원인, 사자가 부르짖는 원인이 있다는 것입니다. За энэ дээр тэгэхээр тэрнээс нөө жишээ аваад арслан авсан тэгэнгүүтээ арслан хэрвээ архирч ийн гэвэл түүнд заавал шалтгаан байгаа гэдгийг хэлж өгсөн. 사자는 그 사냥을 한 다음에 그 먹잇감을 사냥한 다음에 막 크게 울부짖습니다. 소리를 지르면서. Арслан болохоор одоо нөгөө идэж болох амьтнаа барьсныхаа дараа маш чангаар архирдаг гэнэ. 이 사자가 잡은 것이 있기 때문에 잡은 것이 있기 때문에 사자가 그걸 잡아먹기 위해서 막 우렁차게 막 큰 소리로 막 부르짖는다는 것입니다. Тэгээ тэрээр аль хэдийн нөгөө идшээ барьчихсан учраас тэр одоо өөрийнх нь гэсэн утгаар тий одоо идэх гэж байгаа учраас түүнийхээ ингээд барьсныхаа дараа маш ингээ хархирдаг. 여러분 그렇잖아요. 사자가 아무것도 잡은 것이 없는데 괜히 그냥 소리 지르겠습니까? Тэгээ бодоод үзчихснээс арслан юу ч бариагүй ажиж юу юугаа архираад байхгүй шүү дээ тий. 또 젊은 사자도 이 잡은 것이 있기 때문에 그걸 먹기 위해서 뭐 이렇게 크게 소리를 지르는 것입니다. Тэгээ залуу арслан ч гэсэндээ тэгнэ гэсэн тэр барьсан зүйл байгаа учраас архирна гэж хэлсэн. 자, 이것은 죄가 있기 때문에 하나님이 반드시 심판한다는 것을 그 예표로 보여주는 겁니다. Энэ агуулгаар одоо юу гэж татчих чаа гэхээр гэм байгаа учраас бурхан заавал архирч шийтгэнэ гэсэн агуулгыг хийж өгч байгаа. 이와 같이 이스라엘 백성들이 죄가 있기 때문에 그 죄 때문에 하나님이 이와 같이 사자가 울부짖는 것처럼 하나님이 심판하신다는 거예요. Тэгээ Израильчууд аль хэдийн эзний өмнө гэм үйлсэн учраас эзэн арслан архирч байгаа шиг тэднэлөө ингээд бас тэг шийтгэлийг ингээд хэлнэ гэж хэлсэн. 자, 두 분 또 5절 읽어보세요. За 5 дугаар эшлэл рүү явлаа. Онцгүй аваас газарт буй өрхөнд шувуу орох уу? Юу ч баригдаагүй атал өрх нь газраас дээш өргөгдөх үү? 아멘. 예. 5절에는 또 새가 올무에 걸려서 발버둥 치는 것을 보여줍니다. За тэг энэ дээр болохоор юу шувуу өрхөнд ороод тийш өргөгдөх талаар хэлж байна те. 새가 올무가 없는데 어떻게 올무에 걸리겠냐 그 말이에요. За тэг тодорхой хэмжээний тийм өгөөш байхгүй бол те унс байхгүй байх юм бол хэрхэн шувуу өрхөнд орох вэ гэж хэлсэн. 이것도 이스라엘 백성들이 죄의 올무에 걸려서 결국은 하나님의 심판을 이렇게 하나님의 징벌을 받는 것을 보여주는 겁니다. За тэг энэ ч гэсэндээ Израилийн ард түмэн гим гэдэг тийм унсанд орсон учраас шийтгэлээ өргөнд орж байна гэж хэлж байна. 이와 같이 이 세상에서는 아무런 원인 없이 일어나는 것이 없습니다. Тэгээ тийм учраас яг энэ дэлхийд ч гэсэндээ ямар нэгэн одоо шалтгаан байхгүйгээр бий болдог зүйлс гэж байхгүй байгаа. 자, 하나님께서는 다 사람들이 자기가 심은 대로 거둔다고 했습니다. Тэгээ эзэн бурхан бас хэлсэн хүн өөрөөхөө суулгасны дагуу хурааж авна гэж хэлсэн. Тарсныхаа дагуу. 자기가 말한 대로 행한 대로 다 그것을 거두며 산다는 것입니다. Тэгээ хүн өөрийнхөө хэлснийхээ дагуу, үйлдэснийхээ дагуу хурааж авна гэсэн. 자기 육체를 위해서 심는 자는 그 육체로부터 썩어진 것을 거둔다고 했습니다. Тэгээ бас махбодынхоо төлөө буюу энэ бие махбодынхоо төлөө таригч нь яг ижлэхийн бие махбод ялзардаг шиг тийм ялзарлыг хурааж авна гэж бас хэлсэн. 그러나 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거둔다고 했습니다. Харин ариун сүнсний төлөө
Буюу Бурхны төлөө шимбэгч нь аливаа зүйлийг суулгагч нь үйлдэгч нь харин мөнхийн амьныг хүлээж авна гэж хэлсэн. Амен. 다 인생은 자기 심은 대로 거두는 거예요. Тэгээ хүн болгон тэгээ өөрийнхөө үйлдэлсний дагуу өөрийнхөө суулгасны дагуу турааж явна гэсэн. 이것이 하나님의 심판의 원리입니다. Энэ бол Бурхны одоо шийтгэлийн зарчим байгаа тийм. 예. 악을 심으면 반드시 그 악에 대해서 하나님이 징벌을 하시는 거예요. Тэгээ ямар нэгэн байдлаараа эзний өмнө бурууд тооцогдох зүйлийг та хийх юм бол тэрнээс буцаагаал тэрнийхээ хариуг авна гэсэн. 그러나 선을 심으면 선행을 심으면 반드시 하나님이 보상해 주는 겁니다. Харин эсвэргээрээ эзний өмнө зөвхт зүйлийг та үйлдэж суулгах юм бол буцаага заавал эзнээс тэрний зөв хариу нь ирэх болно гэж хэлсэн. 참 우리는 심은 대로 거둔다는 이 하나님의 이러한 진리의 법칙을 잘 명심해야 될 것입니다. Бид нэр эзний яг энэ үнний үнний одоо хууль гэж ярьдаг хүн юуд тарина юуг үлдэн тэрнийхээ дагуу буцаагаад хариуг авна гэсэн энийг үргэлж бодох хэрэгтэй. 그래서 이스라엘 백성들이 이와 같이 죄로 인해서 그 결과로 하나님의 심판이 이렇게 받게 된다는 것을 예표로 보여주는 겁니다. Тэгээд энэ чинь болохоор Израильчууд гимиг өөрсдөө үйлдсэн учраас одоо юунд нь хариунд нь шийтгэл нь ирэхээр угаасаа ирнэ гэдэг нэг дээр хэлж өгсөн. 세 번째 대지 За 3 дугаар дэцэд ороод хэлээ. 심판에 대한 경고를 듣고 두려워하며 회개하라고 합니다. За 3 дугаар сэдв болохоор шийтгэлийн талаарх анхааруулгыг сонсоод эмээн бас гимшигтэн гэсэн гимшээрэй гэж хэлсэн. 예. 자, 6절을 읽어보세요. За 6 дугаар ишлэлээр явлаа. Хотод бүрээ үлээвээс хүмүүс цочирдохгүй гэж юу? Хэрэв эзэн учруулаагүй бол хотод гай зовлон тохиолдох уу? 아멘. 자, 이와 같이 하나님의 심판에 대한 경고, 이 경고도 바로 죄로 말미암아 하나님의 심판에 대한 경고가 이렇게 사자의 울부짖는 것처럼 들린다는 것입니다. За тэгээ энэ дээр эзэн хэлсэндний дагуу тэгээ Израилийн ард түмэн өөрсдийнхөө хийсэн гэмийнхээ дагуу яах вүлээрэ үйлдэж байгаа учраас эзний шийтгэл нь арслангийн архираа шиг ингээд сонсогдож эхэлнэ гэсэн. 예. 아니, 그 하나님이 이 재앙을 내린다는 거, 하나님의 그 죄에 대한 징벌로 하나님이 내리시는 재앙이라는 것입니다. За тэгээ энэ юу шийтгэлтэй ган гачхийн талаар хэлсэн гай гамшиг тохиолдно гэдэг чинь гимээс болоод хийсэн эзнээс ирж байгаа шийтгэлтэй гэдгийг хэлж өгсөн. 하나님께서 심판에 대한 경고로 재앙을 내릴 때 하나님을 두려워하고 회개하라는 것입니다. Тэгээ бурхан тийм учраас гимийн төлөө өгж байгаа анхааруулга болсон гай гамшиг зүйл нүүрлэж эхлэе гэвэл бид нэр тэрийг бодохдоо эмээн гимш хэрэгтэй талаар хэлж өгсөн. 7절을 읽어보세요. За 7 дугаар эшлэл рүү явлаа. Зарцнаар иш үзүүлэгчдэд нууцаа илчлэлгүйгээр эзэн бурхан үнэхээр юу ч хийхгүй. 아멘. 이 말씀은 하나님의 그 일하시는 방법, 하나님이 하시는 일하시는 방법을 보여주고 있습니다. За энэ 7 дугаар эшлэлийг авах юм бол эзэн бурхан хэрхэн ажилдаг вэ гэдгийг аргачлал байна. 예, 하나님의 하시는 일하시는 방법은 바로 비밀입니다. Нэг эхнийх нь бурханы ажилдаг аргачлал нь болохоор нэгдүгээр нууц байгаа. нууц. 하나님이 자기 백성을 구원하시는 거라든가 하나님의 악한 자들을 심판하는 것이라든가 이와 같이 하나님이 비밀에 속한다는 것입니다. Тэгэхээр бурхан өөрхөө ард түмнийг шийтгэх буруу нэг бас ингээд гисгэл өгөх гэдэг зэрэг нь бүгдээрээ өгнөр холроо нууцд орно гэж хэлсэн. 그래서 이와 같이 하나님께서는 하나님이 이스라엘 백성을 심판하시는 그 비밀의 계시를 그 종 선지자에게 먼저 알리신다는 겁니다. Харин бурхан тэр өөрийнхөө тэрхүү нууц зүйлүүдийг хийхэд тулд эхлээд өөрийнхөө зарцуулах иш үзүүлэгч нарт тэрийг мэдүүлж өгнө гэж хэлсэн. 이 선지자라는 것은 하나님의 비밀을 먼저 보여주시고
그 말씀대로 그 계시대로 하나님이 일을 하시는 것입니다. Мгм. Тэгээ эхлээд бурхан өөрөө тэр нууц зүйлээ эхлээд өөрийнхөө иш үзүүлэгчд хэлж өгнө. А иш үзүүлэгч тэрийг нь ард түмэн рүү хэлнэ. Тэгээ тэрийг харин ард түмэн хүлээж авах үгээс үл хамааран эзэн хэлсэн л бол хийнийхээ дагав хийнэ гэсэн. 그러니까 하나님은 그 종들 그 어떤 종입니까? 하나님이 에, 하나님이 쓰시는 그 종들은 어떤 종입니까? Тэгээ бурхны тэгвэл бурхан тэгвэл хэрэглэгддэг одоо зарцнаар гэж байна те тэр нь ямар зарцнаар байх вэ? Ямар зарц байх вэ? 아까 우리가 3절에서 Мгм. Мм. 하나님의 뜻을 순종하는 사람. 음? Мгм. 그 사람을 하나님이 통해서 하나님의 뜻을 이루신다고 했습니다. Мгм. За энэ болохоор ямар зарц вэ гэхээр Амос 3-ын 3 дээр хэлж байгаа шиг ийм зарц гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бурхантай бурхны хүслийн дагуу үйлддэг. 하나님의 마음에 맞는 사람. 정말 Бурхны 하나님을 기쁘시게 하는 종을 에, 통해서 하나님의 비밀을 알리신다는 거예요. бурхны сэтгэлийг баярлуулдаг, бурханд тааламжтай зүйлийг хийдэг хүнд бурхан өөрийгөө эхлээд мэдүүлдэг, нууцаа хэлдэг гэсэн. 그래서 여러분, 그 거짓 선지자가 많습니다. Ингээ харах юм бол иш үзүүлэгч гэсэн мөртлөө хуурамч тийм иш үзүүлэгч нар их байгаа. 내가 하나님의 말씀을 받았다. М, Тэгээ юу гэхээр би эзнээс үг авлаа гэх тийм. 내가 하나님의 비밀을 알았다. Би бурхны нууцыг мэдлээ гэдэг тийм. 내가 하나님의 신령한 세계를 보았다. Би бурхны тэр гайхамшигтай тэр дэлхийг ертөнцийг харлаа гэдэг тийм. 내가 천국에 올라갔다 내려왔다. Би девас руу гарчаа буцаад ирээд ирлээ. Девас руу очиод ирлээ гэл ингээд. 뭐 내가 꿈에 뭐 하나님을 직접 만났다. 하나님의 말씀을 들었다. 뭐. Би ингээл зүүдэндээ гинтхэн бурхантай уулзлаа. Бурхны үгийг сонслоо гэл. 이 말세는 거짓 선지자들이 많이 일어난다고 했어요. Тэгээ харах юм бол эцсийн өдрүүдэд те эцсийн үеүүдэд тийм хуурамч иш үзүүлэгч нар маш их гарна гэж хэлсэн. 그래서 그 미혹을 받지 않도록 주의하라고 했습니다. Тийм учраас бид нарыг те хуурдахгүй төлөө болгоомжлоорой гэж хэлсэн. Төрөгдөхгүй төлөө. 하나님은 아무에게나 하나님의 비밀을 보여주지 않습니다. Тэгээ бурхан хинт чамаагүй ингээл дуртай нэгэндээ хинт чамаагүй ингээд өөрийнхөө нууцыг хэлдэггүй. 이 몽골에도 보니까 이 거짓 선지자에게 그 이단들에게 많은 사람들이 그 미혹을 받고 그 속고 있는 겁니다. Тэгээ Монголд ч гэсэндээ харах юм бол ингээ хуурамч иш үзүүлэгч нарт те одоо ингээ төрөгдсөн хүмүүсээс олон байгаа даа. 여러분 예수님의 말씀을 우리는 따라야 됩니다. 마지막 때에 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라고 했어요. Тэгээ бид нэр Иесусыг сануулсан те тэр сүүлийн үедэд эцсийн өдрүүдэд төрөөдөж бити төрөгдөөрэй гэж сануулсан энэ Иесусийн үгийг дуулууртаа дагаах хэрэгтэй. 이스라엘 백성들도 시대마다 하나님의 그 계시의 비밀을 하나님이 보여준 참 선지자가 있고 또 거짓 선지자가 있었습니다. Тэгээ Израильд ч гэсэндээ харах юм бол ингээд үе үеүүдээрээ эзний нууцыг нь үнэхээр мэдээд дамжуулж байгаа жинхэнэ иш үзүүлэгч нар байсан, бас хуурамч иш үзүүлэгч нар ч байсан Израильд. 거짓 선지자는 자기 마음에서 나오는 대로 그 말을 꾸며가지고 그걸 하나님의 말씀이라고 하나님의 백성들을 속이는 것입니다. Тэгээ хуурамч иш үзүүлэгч нар болохоор яг эзний үгийг одоо тэр чигээр нь дамжуулахгүй өөрсдийнхөө бодлыг нэмээд илүү одоо зөөлрүүлээд ч гэх юм уу те илүү чимэглээд ингэж ингэ дамжуулж идэв. 그 참 우리가 항상 하나님의 말씀을 들을 때 이 말씀이 정말 하나님이 주신 말씀인가 아니면 악한 영이 거짓된 영이 이 말씀을 가지고 속이는 것인가 잘 분별해야 됩니다. Тэгээ бид нар ч гэсэн үргэлж эзний үгийг сонсохдоо ч гэсэн бас ингэ маш болгоомжлого хэрэгтэй. Энэ үнэхээр эзэн бурхан надад сануулж гин үү, хэлж гин үү? Эсвэл тэ муу нэгэн одоо тэ муу сүнс зүгээр
Одоо энийг ингээд сануулж байна уу тий? Энийг бид нэг бүрж ялгадаг байх тий тухай тий. 예, 하나님의 비밀은 아무에게나 하나님이 보이는 게 아닙니다. Тэгээ бурхан өөрийнхөө нууцыг хэн болгонд ингээ хэлдэггүй гэсэн тий. 자, 우리가 고린도전서 4장 1절과 За 2절을 한번 봅시다. 1-р Коринт 4-ийн 2-ыг харъя дүлээ. 고린도전서 4장 1절과 2절 За 1-р Коринт 4-ийн 1, 2-ыг харъя. За 읽어보세요. Христийн зарцнаар бөгөөд Бурхны нууцын нярвууд гэж тооц. Түүнчлэн итгэмжит байхыг нярвуудаас шаарддаг. Амен. 이 사도 바울도 이 고린도 교회에서 하나님의 기뻐하는 종으로서 하나님이 사도 바울에게 많은 계시를 알려주시고 보여주었습니다. Тэгээ Илч Паул ч гэсэндээ шинэ гэрээнд ч эзний одоо итгэмжит зарц гэж тооцогдсон тий. Тэгээ тэр утгаараа Бурхан Паулд ч гэсэн маш олон ингээд илчлэлтүүдийг харуулсан байна. 여러분 그 신약 성경이 모두 27권인데 Мгм. 그 중에서 14권을 사도 바울이 썼습니다. За тэгээд харах юм бол тэрний баталгаа нь юу гэхээр шинэ гэрээний ном нийт 27 ном байгаа тий. Тэгээд тэрний 14-ийг нь Бурхан Паулаар бичүүлсэн байгаа. 이같이 사도 바울은 정말 신약 성경을 기록하는데 정말 하나님이 이렇게 귀하게 사용하신 것입니다. Тэгээд Бурхан харин Бурханы ясгалаараа Илч Паулыг үнэхээр ингэж нөгөө одоо шинэ гэрээний энэ бичвэрүүдийг бичгээд үнэхээр нандинаар ингэ хэрэгжилж өгсөн. 그렇다면 여러분, 하나님의 말씀을 전하는 자들이 정말 사도 바울과 같은 그러한 정신과 그런 모범적인 그러한 그 경건한 신앙을 갖고 있는지 우리는 주의해야 됩니다. Тэгээ бид нэр тийм учраас одоо ингээ харахтаа ч гэсэндээ үгийг дамжуулж байгаа хүмүүсийг харахтаа тэгээ үнэхээр Илч Паул шиг юм үлгэрч байна уу тий түүний одоо тэр бодлынх нь ярианы тий тэр сэтгэл зүй бүгдийг ингээд бид нэр анхаарч маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. 여러분들이 스스로가 하나님 마음에 맞는 그러한 뜻을 가지고 하나님의 말씀을 여러분들이 깨닫기 위해서 기도를 많이 해야 됩니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ өөртөө бас тий сэтгэлдээ эзний сэтгэлд нийцсэн нэг юм болохын төлөө эзний үгийг тэр одоо дуулууртаа давхын төлөө бас өөрийнхөө төлөө бас залбирах хэрэгтэй. 고린도전서 4장 2절 읽어보세요. За 1-р Коринт 4-ийн 2-ыг харъя. Түүнчлэн итгэмжит байхыг нэруудаас шаарддаг. Амен. 네, 여러분 정말 하나님의 비밀을 맡은 일꾼이라면 반드시 충성된 것을 구해야 됩니다. Тэгээ энэ дэр хэлсэн. Тэг үнэхээр та өөрийгөө Бурхны тэр яруу мөн гэж бодож байгаа бол энэ дэр итгэмжит байхыг шаарддаг гэж Бурхан танаас шаардна гэсэн. 예, 정말 그 하나님의 일을 맡은 일꾼이라면 하나님 앞에 정말 그 충성된 그 진실한 그 경건한 신앙이 있어야 됩니다. Тэгээ би өөрийгөө ажилтан тий эзний ажилтан яруу гэж бодож л байгаа бол эзний өмнө танаас шаарддаг нэг юу байгаа. Тэгээ итгэмжит байхыг шаардна гэсэн. 예, 자기 영광을 구하거나 자기 자랑하고 자기를 드러내고 자기 유익을 구하고 이건 전부 다 거짓된 거예요. За харин тэгээ өөрийнхөө одоо хэлчээд өөртөө алтар гэдэг зүйлийг өөртөө авахгүй айл хүндлүүлэх гээд өөрийгөө зүйл нэг одоо өөрөөрөө бахархаал тэгээ эсвэл өөрийнхөө эрх ашигын төлөө эрх ашиг төрүүлээ тавиад ингээд ах юм бол эн чинь асуудалтай болоод явчих жоо тийм. 앞으로 여러분 몽골에 그 정말 하나님의 영과 이 거짓된 영과의 그런 치열한 그런 싸움이 일어날 것입니다. Тэгээ ингээ харах юм бол яг хөлөр Монголд хэрвээ бид нэр хүн болгон энэ дээр энийг мэдээд тий одоо тэмцэлтэй байх юм бол жинхэнэ сүнс болон одоо бусдыг мэхэлдэг тэр сүнс тий сүнснүүдийн хооронд маш юм тэмцэл ингээ өрнөх болно. 정말 여러분들 하나님의 비밀을 맡은 그런 충성되고 저는 진실한 하나님의 종들이 되도록 기도를 많이 하셔야 됩니다. Тэгэхээр та нар маань бүгдээрээ яг хэлээрээ эзний тэр нууцыг үнэхээр хариуцсан тий итгэмжтэй ийм нэг болохын төлөө залбирах хэрэгтэй. 기도합시다.
За хэлээ залбираад эхлэе. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 저희들 불러주셔서 감사합니다. Ариун их эзэн минь та энэ өдөр ч юм бид нарыг өөрлөгөө дуудаж байгаагийн төлөө талархъя. 하나님의 비밀을 그 충성된 종에게 알려주신다고 했습니다. Та энэ өдөр мөн өөрийнхөө нууцыг таны итгэмжтэй зарцаандаа хэлнэ гэдгийг та хэлж өгсөн. 하나님의 뜻대로 하나님의 영광을 위해서 살아가는 주의 종들에게 하나님의 크신 비밀을 알게 해 주시옵소서. Эзэн минь таны хүслийн дагуу таны алдрын төлөө үйлдэж байгаа та өөрийнхөө итгэмжтэй зарцнаарт та өөрийнхөө нууцуудыг та илчилж өгөөч ээ. 거짓된 말에 속아서 미혹을 받고 있는 하나님의 많은 백성들을 주님 앞으로 인도하게 해 주시옵소서. Уурамч үгэнд хууртаж төөрөгдөн явж байгаа таны арт түмнүүдийг та бас буцаан эрэхтэн та тусалж өгөөч ээ. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Иесусийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 아멘. 자, 우리가 지금 아모스 3장 이 7절 말씀에 지금 말씀을 듣고 있습니다. 아모스 3장 7절. 읽어보세요. Одоо хэдүүлээ Амос 3-ын 7 дугаар ишлэлээр байж байна. За м, зарцнаар иш үзүүлэгчдтэй нууцаа илчлэлгүйгээр эзэн бурхан үнэхээр юу ч хийхгүй. Амен. 이제 하나님의 징계가 임할 때나 또 하나님의 심판이 임할 때에 하나님께서 자신의 사랑하는 종을 통해서 미리 알려주신다는 겁니다. За эзэн өөрийнхөө тэ сахилгажуулалтыг хийхдээ ч тэр сахилгажуулалтыг эхлэхдээ ч тэр шит хэлэг эхлэхдээ ч тэр эхлээд өөрийнхөө зарцад эхлээд мэдүүлнэ гэж хэлсэн. 하나님께서 깨어있는 하나님께서는 깨어있는 종들에게 알 수 있도록 깨닫게 하신다는 겁니다. За тэг ялангуяа эзний өмнө сэргэг байгаа тэр зарцнартаа илээд бурхан мэдүүлнэ гэсэн. 하나님의 비밀인 하나님의 그 말씀을 깨닫게 하신다는 겁니다. Тэг юу гэхээр бурханы нууцыг тэ бурханы нууц нь бас эзний үгийг ойлгоход нь туслана гэж хэлсэн. 오늘날은 성경 말씀에 애언한 말세의 모든 징조가 다 지금 이루어지고 있습니다. Тэгээ өнөөдөр бид нарыг харах юм бол бүгдээрээ өнөөдөр бодож үзвэл яг өнөөдөр өдийн энэ үеийг харах юм бол Библиэлд илчлэл хэлсэн тэг Библиэлд зөвгөнсөн эцсийн өдрүүдэд болох бүх зүйлсүүд ингээ илчлэгдэж байгаа тий харагдаж байгаа. 그래서 이 말세에 참 예수 그리스도의 재림이 곧 임박한 때입니다. Тэгээ энэ одоо ялангуяа яг энэ үе бол үнэхээр үеийн төгсгөл ирээд эзэн Есүсийн дахин ирэхэд болох ирэх үе тун ойрцсны тэмдгүүд ингээ харагдаж байгаа. 마태복음 24장을 여러분들이 나중에 한번 자세히 읽어보시기 바랍니다. За тэгээ та бүхэн маань дараад нь Матай 24 дэх бүлгийг одоо тэмдэглэж авч ягаад тухтай нарг уншиж үзээрэй. 참 말세에 가서는 참 혼란의 때입니다. Тэгээ ялангуяа энэ дээр болохоор эцсийн үе бол яг зовлонтой тий зовлонгийн өдрүүд байх талаар ингэ бичсэн байгаа. 하나님의 진리가 참 이렇게 거짓 계시에 의해서 많이 이렇게 혼란해진다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эзний үнэн тий Бурхны үнэн гэдэг зүйл нь хуурамч зүйлүүдээс болоод маш ингээ эмх самбараа алдах талаар тэн дээр бичигдсэн байгаа. 거짓 선지자가 말세에 많이 일어나서 많은 그 그리스도인들을 미혹한다고 했어요. Тэгээ ялангуяа эцсийн үед гэх юм бол хуурамч иш үзүүлэгчтэй их маш ихээр гараад эзний хүмүүсийг ингээ төрөгдөлд оруулнаа гэж хэлсэн. 여러분들
우리가 항상 깨어 있어야 됩니다. Тэгээ бид нэр үргэлж ингээ сэрүүн байх хэрэгтэй. 항상 깨어서 기도하고 어, 하나님의 말씀으로 여러분들이 예, 힘을 얻어서 하나님의 일을 해야 됩니다. Тэгээ бид нэр үргэлж хамтдаа ингээ сэрүүн байж залбирч тэгээ Бурхны үгээс хүчийг ингээ авах хэрэгтэй. 이 하나님이 깨어있는 종을 하나님이 부르시고 하나님이 사용하시는 거예요. Тэгээ сэргэг байгаа нэг эзэн Бурхан өөртөө дуудаад түүнийг ингээ хэрэглэх болно. Амен. 항상 깨어서 기도하며 우리가 하나님을 가까이 하고 하나님의 말씀으로 늘 우리가 일을 해야 됩니다. Тэгээ бид нэр үргэлж сэрүүн байж эзний өмнө залбирснаар тэг эзэнд ингээ хэрэглэгдэх хэрэгтэй. Эзний ажлыг хийх хэрэгтэй хамтдаа. 자, 그 6절 한번 읽어보세요. 6절. 앞에 절 아모스는 3장 6절. 네. За 3 6 дугаар ишлээ дахиад харъя. Хотод бүрээ үлээвээс хүмүүс цочирдохгүй гэж юу? Хэрв эзэн учруулаагүй бол хотод гайзуулан тохиолдох уу? 아멘. 이 구절은 이 성읍에서 전쟁하는 나팔을 불면 그 성읍 백성들이 두려워한다는 것입니다. Тэгээ одоо энэ 6 дээр хэлсэндээ хотод ямар нэгэн бүрээ үлээгдэхэд бүрээн дуу үлээгдэхэд тэнцээ хотод амьдардаг арт түмэн ингээд айдас автна гэж хэлсэн. 이 전쟁의 나팔이 불면 그 모든 성읍의 백성들이 두려워 떱니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол ямар нэгэн одоо тулаан эхлэх үед ч юм уу те дайм болох үед бүрээ татхад л хүмүүс ингээ айдас автна гэсэн. 마찬가지로 하나님의 심판에 대한 나팔, 음. 하나님의 심판에 대한 경고의 나팔이 울릴 때 음. 참으로 모든 백성들이 두려워하고 회개해야 된다는 것입니다. Тэгээ ялгаа байхгүй эзэн бурхны шийтгэлийн бүрээ татагдах үед те бүх хүмүүс ингээд эмээх болно гэж эмээн одоо эмээж буцаад гимшээд эзэн рүү ирэх болно гэсэн. 그래서 하나님의 참된 선지자, 하나님의 진실한 그 하나님의 종들은 그들의 죄를 깨닫게 해서 회개하도록 합니다. За тэгээ эзний жинхэнэ одоо хүмүүс те эзний жинхэнэ иш үзүүлэгч нар яадаг гэхээр ард түмэн рүү гмийнхэн талаарх ингээд одоо хэлж өгөөд тэднийг гимшүүлдэг байгаа. 거짓 선지자들은 잘한다, 잘한다, 잘한다 하면서 칭찬해주고 높여주고 하나님이 축복이다. 뭐 이렇게 거짓말로 사람들의 그 비유를 맞춰주는 겁니다. Харин хуурамч иш үзүүлэгч нар яадаг гэхээр зүгээр л болж гин те сайн байна ингээд одоо мартагнуулдаг гэсэн өөрөөр хэлбэл бурхны хэлж байгаа хүслийг ингээ хуурамчаар буюу хүний цан ааш тэр ая талыг харж ингээ дамжуулдаг. 하나님의 심판의 경고, 하나님의 심판이 곧 앞에 닥치는데 괜찮다, 괜찮다. Тэгээ 아, ялангуяа эзний ингээ те 어, шийд 아무리 일어나지 않는다. эзний шийтгэл ингээ дамжуулаарай гэсэн чинь юу гэдэг те зүгээр юу ч болохгүй гэдэг ч юм уу те ингээд одоо буруу ярьдаг гэсэн үг те. 이 거짓 선지자들은 이렇게 사람을 미혹하는 거예요. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол хуурамч иш үзүүлэгч нар энэ мэтэр ингээ хүмүүсийг төөрөгдүүлдэг гэсэн үг. 그래서 하나님의 참된 말씀을 받은 종들은 에, 그들의 죄를 깨닫게 해서 회개하고 돌이켜서 아, 하나님 앞으로 인도하는 것입니다. Харин Бурхны жинхэнэ иш үзүүлэгч нар яадаг гэхээр эзнээс ирж байгаа тэр үгийг те жинхэнэ үгийг буюу үнэн үгийг тэр чигээр нь дамжуулж өгснөөрөө одоо арт түмнийг гимшил рүү ингээд дурддагддаг гэсэн үг. 여러분 우리가 이제 소선지서를 우리가 지금 공부하고 있잖아요. Тэгээ бид нэр одоо хэдүүлээ бүгдээр энэ бага иш үзүүлэгч нар гэдэг тийм бага иш үзүүлэгчдийн ингээд номнуудыг үзэж чинь тийм. 호세아 선지자. Хосия тийм. 호세아 선지자. 얼마나 그 호세아서를 읽어보면 정말 하나님의 호세아 선지자를 통해서 이스라엘 백성을 돌아오라. 회개하고 이대로도 돌아오라.
음. 회개하고 이대로 돌아오라는 것입니다. Мгм. Тэгээ Хосегаар дамжуулаад ялангуяа те чи гимшээд одоо ч гэсэн хүрээд ирээч. Гимшээд одоо ч гэсэн хүрээд ирээч гэдэг мессежийг ингээ үргэлж давтамжтай өгсөн. 또 요엘 선지자도 하나님이 요엘 선지자를 통해서 Мгм. 이제라도 Мгм. 옷을 찢지 말고 Мгм. 마음을 찢고 슬퍼하며 애통하며 Мгм. 회개하고 하나님께 돌아오라. Мгм. 그렇게 에, 선포합니다. Тэгээ ёйлоор дамжуулаад гэсэн те одоо ч гэсэндээ чи хувцас урах биш харин зүрх сэтгэлээ ураад те эмтэрсэн зүрхээр гимшээд над дээр ирээ гэдгийг хэлсэн. 우리 아모스 선지자도 계속해서 이스라엘 백성들이 죄를 고발하고 Мгм. 죄를 깨닫게 하고 회개하고 Мгм. 돌아오라는 것입니다. Тэгээ одоо Амос ч гэсэндээ ялгаа байхгүй те. Чи гимээг ухаарад гимшээд буцаж ирээ гэдэг мессежийг ингээ өгөөл байгаа. 이 선지자들의 그 말씀, 증거하는 말씀은 하나님의 백성들을 Мгм. 그 죄를 어, 그 죄를 고발하고 깨닫게 해서 Мгм. 회개하고 하나님께 돌아와서 다시 하나님을 잘 섬기라 그 말이에요. Мгм. За тэгэхээр эзний яг иш үзүүлэгч нар те Израильд ялангуяа Израилийн ард түмэнд өөрсдийнх нь гмийг ухааруулснараа эзэн рүү эргүүлээд те эзэн рүү буцаж эргүүлэхдээ ингээ үргэлж ингээ анхаарч тэрний төлөө амьдэрсэн. 자, 8절, 아모스 3장 8절 읽어보세요. Тэгэхээр Амос 3:8 дугаар эшлэл рүү явлаа. Арслан архирахад айхгүй хэн байх вэ? Эзэн бурхан айлтахад иш үзүүлэхгүй хэн байх вэ? Аамен. 여러분 그 사자가 막 큰 소리로 부르짖을 때 그 모든 짐승들이 다 두려워하지 않습니까? Тэгээ арслан тий чанга дуугаар ингээ архирах үед бүх агаараатай амьтад айн штэ тийм ээ. 뭐 사람도 뭐 사자가 울부짖을 때 사람도 뭐 두려워합니다. Тэгээ арслан архирахад араас араатай амьтад төдийгүй хүн ч гэсэн айн арслангаас. 하물며 하나님이 이렇게 심판의 경고를 하는데도 Мгм. 두려워하지 않고 Мгм. 회개하지 않는다 그 말이에요. Мгм. Гэтэ тэгвэл бурхан ингээд сануулга өгөөд анхааруулж яхад чинь айхгүй гимшгүй байгаад байгаа. 그것이 아모스 선지자가 지금 이렇게 말씀을 전하는 것은 하나님의 말씀을 보여주셨기 때문에 하나님이 그 하실 일을 그 비밀을 보여주셨기 때문에 그 Мгм. 말씀을 전하지 않고서는 예, 전하지 않고서는 도저히 살아갈 수 없다는 거예요. Мгм. Тэгээд Иесус Амос юу гэсэн гэхээр бурхан өөрт нь ингээд тодорхой хэмжээний тэгээд шийтгэнийг тэг хилээд өгсөн байгаад өөрт нь хилээд өгсөн нууцаа бурхан Амост хилээд өгсөн байгаа учраас бурхан Амос энийг ингээд дамжуулахгүй байхын аргагүй байна гэдэг хэлж өгсөн. 아모스가 외치는 말씀은 하나님이 보여주신 예, Мгм. 그 하나님의 심판을 지금 경고하는 그 말씀이에요. Тэгээ Амос бурхан тэг Амосын хэлж байгаа болохоор бурханы өөрт нь харуулж өгсөн бурханы шийтгэлийн анхааруулгын үг байна гэдгийг хэлж өгсөн. 네 번째 대지 За дөрөвдүгээр update сэдвээр орлоо. 이방인에게 사마리아의 죄를 심판하시겠다고 증거하심. Мгм. За харь үндэстнүүдэд Самарыг те Самарын гмийн төлөө шиг хэлийг өгнө гэж исэн баталсан. 자, 이 하나님께서는 그 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 듣지 않으니까 그 Мгм. 이방 사람들을 불러다가 Мгм. 자, 봐라. 자, 하나님의 백성들의 죄를 봐라. 그 이스라엘 백성들의 죄를 다 보여줍니다. Тэгээ бурхан Израильчуудад өөрсдөд нь хэлээд Израильчууд гимшгүй байгаа учраас одоо тусгайлан харь үндэстнүүдийг дуудаж ирж байгаа тий. За та нар харжээ. Израилийг одоо хараарай гэдэг ингэ хэлж байгаа. 우리 하나님의 백성들이 오늘날 교회도 마찬가지예요. 교회도 우리가 하나님의 말씀을 순종하지 않으면 Мгм. 하나님이 이방 사람들에게 세상 사람들에게 그 교회의 부끄러운 죄를 다 드러나게 합니다. Тэгээд одоо ч гэсэн яг тэгж байгаа.
Ялангуяа цуглаануудад ч юм уу те эзнээс үг ирээд гимшихгүй байх үед яадаг гэхээр тэр чуулгануудын дуулуургүй байдал болон одоо тэр ичгүүртэй зүйлсүүдийг нь эргэн тойронд нөгөө харь үндэстнүүд болсон бүх дэлхийн хүмүүст ингэ ил гаргаж харуулдаг. 우리가 그런 지금 시대를 살고 있잖아요. Бид нэр одоо яг тийм үед ингэ амьдарч байна те. 이 교회의 모습이 참 얼마나 오늘날 부끄럽고 하나님의 영광을 모독하고 있는지 모릅니다. Тэгээ одоо яг ингээд янз бүрийн болж харахаар чуулганууд ч гэсэн одоо ичгүүртэй зүйлсүүд ямар их байгаа эзний алдрыг яас их ингээд доош нь унгаж байгаа талаар зөндөө энд энд юм болж байгаа. Асуудлууд гарсаар л байна. 참 교회를 통해서 하나님의 그 은혜와 사랑을 증거하고 하나님의 그 아름다운 거룩한 빛을 드러내야 되는데 Мгм. Тэгээ чуулган бол тэ эзний одоо ивэлийг бас эзний хайрыг ингээд бид нэр баталж нотлоод дэлхий рүү харуулах ёстой шүү дээ тийм ээ. 이게 참 오늘날 우리가 얼마나 참 하나님 앞에서 부끄럽고 죄송한지 Мгм. 하나님의 비밀을 맡은 종들로서 Мгм. 우리가 먼저 회개하고 Мгм. 정말 하나님의 말씀을 먼저 잘 순종해야 됩니다. Мгм. Тэгээ бид нэр одоо ингээ харах юм бол эзний өмнө те ямар их ингээд ич хүртэй тэгээ эзний өмнө ингээ уучлал гуймаар ийм байдлуудыг гаргаж байгаа үлээ. Тэгэхээр харин одоо яах вэ гэхээр эсэргээ тийм учраас эхлээд эзний нууцуудыг мэдж байгаа эзний хүмүүсийн хувьд эзний зарц нарын хувьд эхлээд бид нэр өөрсдөөсөө эхлээд тэр бүх зүйлүүдийг ингээд улайж гэмших хэрэгтэй. 네. 이 사마리아 성에서 일어나고 있는 그 모든 악한 죄, 악한 범죄들을 이방 사람들에게 다 하나님이 드러나게 하시는 거예요. Тэгээ энэ дээр бурхан юу гэсэн хэлэхээр Самарын тэр хотод болж байгаа бүх ич хүртэй зүйлсүүдийг нь бурхан гадны хүмүүст буюу харь хүмүүсүүдэд дуудаж авчираад харуулнаа гэж хэлсэн. 10절을 읽어보세요. За цаашаа нь явлаа. Э, А 10절. шивээр 10-р болчихно. 네, 10절 읽어보세요. За 10-ыг харах юм бол тэд зөвийг хийхийг мэддэггүй гэж эзэн тунхаглаж байна. Тэд цайзуудтай хүчирхийлэл ба сүрлийг нөөцөлдөг. Амен. 이것이 사마리아 그 궁궐 안에서 포악과 겁탈을 쌓는 자들이 바른 일을 행할 줄을 모른다. 이 참 하나님이 다 그들의 범죄를 드러나게 하시는 겁니다. Тэгээ эзэн бурхан тэгээ самар яхныг хэлсэн те тэд нар бол зөвийг хийж мэддэггүй хүмүүсээ гэдэг нь хэлсэн. 자, 다섯 번째 대지. За 5 дугаар дэд зэрэг рүү орох гэж байна. 여호와께서 이스라엘의 죄를 징벌하신다. За эзэн бурхан Израилийн гмийг шийтгэнэ гэсэн. 11절부터 15절입니다. За тэгээ 11-ээс 15 дугаар ишлэл байгаа. 이와 같이 하나님이 징벌하심에 대해서 이스라엘 백성들이 할 말이 없는 거예요. Тэгээ эзэн бурхан тэ гмийг нь Израилийн гмийг шийтгэнэ гэж хэлэхэд Израильчууд эзний өдөөс ингэ хэлэх үг байхгүй. 이 여러 선지자들을 통해서 거듭 그들의 죄를 보여주고 회개하라고 하는데 끝까지 거역을 하고 있습니다. Тэгээ яагаад гэхээр бурхан хизээрээс ахуулаад дахин өөрийнхөө иш үзүүлэгч нарыг Израиль руу явуулаад байгаа. Гэхдээ Израильчууд энийг хүлээж авахгүй байгаагаа өөрсдөө ч гэсэн мэдэж байгаа тийм. 그래서 이 죄로 말미암아 회개하지 않는 죄로 말미암아 결국은 이스라엘 백성들이 하나님의 징벌을 받게 된다는 것입니다. Тэд нэр ингээд гимшихгүй байгаа шалтгаан гимшихгүй байгаа учраас одоо эцсийн дүндээ бурханаас шийтгэл авахд ингээд хүрч байгаа гэж. 자, 11절 읽어보세요. За 11-р ишлэлийг уншлаа. Тэгэхээр эзэн бурхан ийхүү айлдаж байна. Дайсан нутгийг чинь бүсэлж, хүчийг чинь сулруулж, цайзуудыг чинь тонох болно. Амен. 그러나 하나님께서 이와 같이 말씀하신다 그랬어요. Тэгээ энэ дээр бас дахиад эзэн бурхан ингэж ялцсан гэж хэлж гисэн.
эхлээд 그 이스라엘 땅의 그 사면, 동서남북 사면에 하나님의 대적들을 다 일으킨다는 거예요. өөрөөр хэлэх юм бол бурхан одоо Израилийн дөрвөн зүгээс дайснуудыг босгоноогоо гэж хэлсэн. 하나님의 대적을 일으켜서 이스라엘 백성을 약하게 하신다는 거예요. Тэгээд бурханы дайснуудыг босгоснороо Израилийг буцаагаад харин сулруулнаа, хүчин сулруулна гэж хэлсэн. 그래서 사마리아의 성 궁궐들을 약탈하게 한다. За тэгээд Самарын бүх одоо ордон тэр одоо хотуудыг тий тонох болно гэж хэлсэн. 12절 읽어보세요. За 12 дугаар эшлэл эзэн ийхүү айлдаж байна. Хончин хүн арслангийн амнаас а, хоёр шир чихний тасархайг булаан авах шиг Самард оршдог Израилийн хөвгүүд орны булан дэвсгэрийн тасархайтай л аврагнаа. 네. 여호와께서 또 이와 같이 말씀하신다고 거듭 하나님의 말씀하신다고 강조하고 있습니다. За тэгээ шийдвэрлэгч энэ агуулгуудыг харах юм бол дандаа эзэн ингэж айлтсан шүү. Эзэн ингэж айлтж байна гэдэг үгийг ингэ дахин дахин хэлүүлж байна. Санаа алт хүнд хэлж байна тий. 이와 같이 하나님께서는 그들의 심판하는 과정에도 이스라엘 백성을 심판하는 과정에서도 하나님이 또 건져낼 자를 건져내시겠다고 했습니다. Тэгээ бурхан гэхдээ энд ягуулга дээр болохоор бурхан шийтгэх нь гэхдээ шийтгэл дундаа бурхан татаж гаргах нэгээ бас тэр шítгэлээс татаж аварч гарганаа гэж бас хэлж өгсөн. 자, 이와 같이 하나님께서는 이스라엘 백성들을 심판하는 가운데서도 Мгм. 하나님이 남은 백성들, Мгм. 정말 하나님이 원하는 백성들은 건져내시겠다는 겁니다. Энэ шийтгэл дундаа эзэн бурхан өөрийнхөө одоо хүссэн тэг өөрийнхөө аврахыг хүссэн хүмүүсийг татаж гарганаа гэж хэлсэн. 그는 하나님이 주권입니다. 하나님이 주권이에요. Тэгээ энэ бол эзэн бурханы эрх мэдэл шүү дээ тийм ээ. 하나님이 그렇게 엄한 심판 가운데서도 그 중에서 하나님이 주권적으로 하나님이 건져낼 사람이 있다는 것입니다. Тэгээ бурхан шийтгэл дундаа өөрөө тэг аврах хүнээ тэрээр аварнаа гэж ингэ хэлсэн. 자, 이게 참 하나님이 징벌 가운데 누가 건짐을 받을 것인가? 누가 건짐을 받을 것인가? Энэ дундаас тэгвэл тий бурхны шийтгэл дундаас хэн эзэнд аврагдах бол хэн эзэнд аврагдах бол 베드로 후서 мгм. 1장을 한번 봅시다. За хэдлээ 2 дугаар Петр 1-р бүлгийг харъя. Хэн аврах? 베드로 후서 1장 2 дугаар Петр 1-р бүлэг. 예, 자, 2장 봅시다. 2장. А 2장 9절. 2 дугаар Петр 2-ын 9-р эшлэл. 2장 9절. 자, 읽어보세요. Нэ. За итгэл сүсэгтэй хүмүүсийг сорилтоос яаж ангижруулах ба зөвхт бус хүмүүсийг шүүлтийн өдөр хүртэл шийтгэл дор яаж барихаа эзэн мэддэг. 자, 하나님께서는 경건한 사람을 건져주시겠다는 거예요. За эзэн өөрийнхөө сүсэг биш итгэл сүсэгтэй хүмүүс гэсэн зөв хүмүүсийг ангижруулна гэж хэлсэн. 경건한 자는 시험에서 그 환난 가운데 건져주시고 불의한 자들은 다 형벌 아래 하나님 심판하신다. Харин зөвхт бус хүмүүсийг бурхан янзлахыг өөрийнхөө шийтгэл дотор шийтгэнэ гэж хэлсэн. 자, 이 경건한 자가 누구로 나와 있습니까? 5절 한번 봅시다. За 5절. 2장 5절이요. 네, 2장 5절. За хоёрдугаар энэ тэгвэл зөвхт хүмүүс гэж их сүсэг итгэл сүсэгтэй хүмүүс гэж хэнийг хэлж байгаа гэхээр хоёрдугаар Петр 2-ын 5-ыг уншиж байна одоо. Эртний дэлхийг хэлтрүүлэлгүйгээр харин итгэл сүсэггүйчүүдийн дэлхий дээр үер буулгахдаа зөвхт байдлыг тунхаглагч Ноаг наймуулангийн хамгаалсан бол. 아멘. 이 노아 홍수 심판 때에 하나님이 경건한 그 가정을 하나님이 구원해 주셨는데 바로 노아와 그 7 식구라는 겁니다. 음.
За энэ дээр харах юм бол эзэн бурхан өөрийнхөө те энэ чи сүсэг бишрэлтэй буюу зөвхт хүмүүсийг аварсан гэсэн тэр нь болохоор Ноагийн 8 хүн гэж хэлсэн. 예. 그 오직 의를 전파하는 하나님의 의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구들 보존하시고 Мгм. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхны зөвийг тунхаглаж исэн Ноа болон түүний 7 гэр бүлийнхэн те энийг ингээ эзэн аварсан гэсэн. 예. 우리가 이 시대에 정말 노아와 그 식구들처럼 의를 전파해야 됩니다. 하나님의 의를 전파해야 돼요. Бид нар ч гэсэн энэ үед бас яах вэ гэхээр энэ Ноа шиг те эзэн бурхны зөвийг тунхагладаг хүмүүс байх хэрэгтэй. 하나님의 의는 바로 하나님의 심판과 하나님의 구원을 정직하게 진실하게 전파하는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бурхны зөвхт байдал гэж юу гэж байна гэхээр бурхны шийтгэл ба бурхны авралыг энэ хоёрыг тодорхойгоор ингээд дамжуулах хэрэгтэй. 여러분들이 교회가 이 시대에 하나님이 쓰시는 교회, 정말 이 시대에 하나님의 비밀을 보여주시고 그 하나님의 의를 전파하는 교회가 돼야 돼요. Тэгээ та нарын маань чуулган тий чуулган нь энэ цаг үед үнэхээр бурхнаас хэрэглэгдсэн, бурхнаар хэрэглэгдсэн. За бас энэ цаг үед бурхан та нарын чуулганад өөрийнхөө нууцыг мэдүүлээд тэр нууцыг та нар олон хүмүүст дамжуулдаг. Ингэж хэрэглэгдсэн чуулган байх болтугай. 이런 하나님의 경건한 교회만 남습니다, 앞으로. Өөрөөр хэлэх юм бол эзэн бурхны өмнө те одоо бурхныг дуулууртад авсан хүндэлсэн энэ чуулган л үлдэнэ гэсэн. 불경건한 그런 교회들은 다 이제 사라질 겁니다. 하나님의 심판으로 다 무너지고 없어지고 사라지는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол дуулууртай байгаагүй те хичээнгүй бус байсан энэ одоо чуулганууд харин яах вэ гэхээр аль хэдийн сэгсрэгдэлтэн донд ингээ арчигдах болно гэж хэлж байна. 하나님의 심판은 먼저 교회를 먼저 심판합니다. Тэгээ яагаад 하나님의 гэвэл 심판. бурхан шийтгэлийг чуулгануудаас эхэлнэ. 그 교회에서 불경건한 교회, Мгм. 정말 악을 행하는 교회, 그런 교회를 먼저 하나님 심판해요. Тэгээ эзэн бурхан эхлээд эзний өмнө дуулуургүй байсан чуулгануудыг эхлээд шийтгэх болно. 그리고 경건한 교회, 하나님의 의를 전파하는 경건한 교회들은 하나님이 보호하시고 지켜주시는 겁니다. Харин хичээнгүй байж эзний зөвийг тунхагласан чуулгануудыг эзэн бурхан хамгаалж болно гэсэн. Амен. 자, 그러니까 우리가 얼마나 정말 이 하나님의 말씀에 귀를 기울이시고 정말 하나님을 두려워하고 하나님의 말씀을 잘 순종하고 나가야 됩니다. Тэгээ бид нар ялангуяа эзний үгэн дээр маш чихээ тавьж анхааралтай байж эзнээс имэж түүнийг дуулууртай дагах дээр ингээд хүчийг ингээд зориулах хэрэгтэй. 자, 그다음에 13절 아모스 3장 13절 За бүгд Амос 3-ын 13 руу орох гэж байна. За сонс Яаковын гэрийн эсрэг гэрчил гэж эзэн бурхан түг түмдийн бурхан тунхаглаж байна гэх. Амен. 아모스는 계속해서 강조합니다. 주 여호와 만군의 하나님 말씀이라고 강조합니다. Энэ дээр ч гэсэн бас эзэн иш үзүүлэгч Амос дахиад хэлсэн те. Энэ бол түг түмдийн бурхан эзэнний хэлсэн үг шүү гэдгийг дахин сануулж байгаа. 너희는 듣고 하나님의 말씀을 듣고 야곱의 족속에게 증언하라는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол та нар сонсоод Израилийн гэрийнхний эсрэг ингээ гэрчлээрээ гэж ингээ хэлсэн. 야곱의 족속은 하나님의 선택한 백성입니다. 하나님의 언약 백성들에게 증언하는 겁니다. Энэ дээр гарч Яаковын гэр гэдэг болохоор чинь эзний юуны амлалтын арт түмэн тийм ээ гэрээний арт түмэн гэсэн утга Израилийн арт түмэн. 우리는 누가 하나님의 선택한 백성인지 우리는 알 수가 없습니다. Тэгээ бид нар болохоор яг хэн нь эзэн бурхны сонгогдсон хүн бэ гэдгийг бол мэдэх арга байхгүй. 그래서 우리의 전도 대상은 모든 사람들입니다. 모든 사람들에게 하나님의 심판과 구원을 알려야 된다는 거예요. Тийм учраас бид нар мэдэхгүй учраас бид нар бүх хүмүүст эзний аврал ба шийтгэлийн талаар ингээд дамжуулж өгөх хэрэгтэй. 그 말씀을 듣고 회개하고 하나님을 두려워하고 회개하고 믿는 자들은 하나님이 선택한 백성들입니다.
Харин дамжуулж байгаа үгийг сонсоод итгээд те гимшээд эргэж байгаа хүмүүс бол харин эзэнд сонгогдсон хүмүүс байх юм байна. 그래서 말씀을 듣든지 안 듣든지 예. Мгм. 하여튼 우리는 아, 하나님의 말씀을 전파하라고 했습니다. Тэгээ юу гэсэлэрэ дамжуулж байгаа үгийг чинь сонсдогч бай, сонсдоггүйч бай бид нарыг дамжуул гэж хэлсэн. 자, 14절. За 14 дугаар ишлэл рүү явлаа. Тэр өдөр би Израилийн гэмт үйлдэлийг шийтгэн. Битээлийн тахлын ширээнүүдийг ч шийтгэн. Тахлын ширээний эврүүд таслагдаж газар дуннаа гэх. 네. Амен. 이와 같이 하나님이 그 이스라엘 백성들이 죄를 심판하는 날에 그 Мгм. 우상을 섬기는 그 베델의 제단들을 하나님이 다 벌하신다는 거예요. За бурхан Израилийн ард түмний гмийг шийтгэж явах тэр өдрөө бас яхав гэхээр одоо юу хиймжтэйнүүдийн тахлын ширээнүүдийг ч бас адилхан давхар шийтгэнэ гэж хэлсэн. Битэлийн одоо тахлын ширээ шүү те. 성경은 분명히 강조합니다. Тэгээ Библи дээр бол тодорхой ингээд одоо анхааруулж өгч байгаа. 우상을 만들고 그 Мгм. 우상 앞에 절하고 우상을 섬기게 되면 반드시 하나님이 심판을 받는다고 성경은 분명히 이렇게 증거하고 있습니다. Тэгэхээр хуурамчтай нэг хийгээд хуурамчтайд мөргөө, хуурамчтайд үйлчлээд ийм зүйл хэрэг байх юм бол эзэн бурхан заавал шийтгэнэ гэж хэлж өгсөн. 그들의 모든 권세, 거짓된 권세와 Мгм. 그들의 거짓된 그 모든 행사들을 다 하나님이 꺾어서 땅에 떨어뜨린다고 했습니다. Тэдний ялангуяа хуурамчтайнуудын хуурамч одоо тэр эрх мэдэл те эрх мэдэл хуурамч нэр хүнд бүх зүйлийг эзэн бурхан газарлуу ингээд унгаанаа гэж хэлсэн. 몽골에도 참 그 우상을 섬기는 사람 많아요. Монголд 몽골에. ч гэсэндээ бас ингээд одоо те химжтэнд мөрөгдөх хүмүүс их байгаа те. 참 이렇게 하나님은 반드시 그 거짓된 우상, 헛된 우상에 대해서 반드시 하나님이 심판한다는 거예요. 이걸 우리가 꼭 기억해야 됩니다. Тэгээ харин Библиэлд юу гэсгэлээрээ эзэн заавал шийтгэж гисэн ялангуяа хуурамч тэр химжтэнүүдийг бол шүтэнд хийж байгаа бүрж байгаа хүмүүсийг бол шийтгэнэ гэж хэлсэн. 15절, 15절 읽어보세요. 17 дугаар ишлэгээ цааш явлаа. Би өвлийн байшинг, зуны байшинтай цохино. Зааны ясан байшингууд нурж, олон байшинг сүйтгэнэ гэж эзэн тунхаглаж байна. Амен. 여기 이스라엘 백성들의 겨울궁, 여름궁, 또 상하로 만든 궁들, Мгм. 그 궁궐들을 다 파괴하고 무너뜨린다는 것입니다. За энэ дээр хэлсэнтэй эзэн бурхан одоо энэ одоо байшинч бай, ордонч бай, өвлөгч бай, зунагч бай, зааны ясанч бай бүгдийг нь эзэн бурхан нураанаа гэж хэлсэн. 인간의 그 하나님을 대적하고 하나님 앞에서 범죄하는 그런 호화로운 건축물들, Мгм. 그 호화로운 그런 어떤 에, 건물들, Мгм. 그런 것들이 다 결국은 하나님의 심판으로 무너지고 파괴된다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол хүмүүс эзэн бурхнаа өөдөөс эсрэг сосоод тэг дуулуургүй байгаад тэд нэр ингээ хичнээн гоё хансаг байшин барьсан ч бай хамаагүй тэр хансаг гоё байшингууд бүгдийг нь эзэн нураанаа гэж ингээ хэлсэн. 사장을 이제 한번 봅시다. За дөрөвдүгээр бүлэг рүү оръё хэдүүлээ. 예, 아모스 4장은 회개하고 하나님 만나기를 예비하라는 내용입니다. Мгм. За намаас дөрөвдүгээр бүлэг болохоор гимшээд эзэн бурхантай уулзахдаа бэлдээ гэсэн агуулгатай юм гарчтай. 아모스 선지자를 통해서 하나님은 계속해서 회개하고 Мгм. 하나님 만나기를 예비하라고 또 이렇게 하나님이 예, 말씀을 전하라고 하시는 겁니다. Тэгээ Амос иш зүйлэгч Амосоор дамжуулаад эзэн ямар мессежийг өргөлж өгөөд байна гэхээр чи гимшээд эзэнтэй уулзахдаа бэлдээ гэсэн ийм мессежүүдийг өргөлж өгч байгаа. 이것이 하나님은 오래 참아주시면서 Мгм. 그들이 정말 회개하고 돌이키도록 오래 참아주시면서 하나님이 이렇게
또 선지자를 통해서 회개하고 돌이키라는 것입니다. Мгм. За тэгэхээр бурхан үнэхээр удаан тэдний Израилийн ард түмнүүдийг төвчээж одоо тэсэж хүлээгээд те тэднэр лөө үргэлжтэй гимшээд буцаад иргэсэн мессежүүдийг өгсөөр л байгаа. 자, 그럼 첫 번째 대지. За яг л дэд сэдв өдрөө оръё. Нэгдүгээр дэд сэдв болохоор 사마리아 여자들의 죄와 하나님의 심판 예고. за нэгдүгээрх нь болохоор Самарын эмэгтэйчүүдийн гин ба Израилийн одоо шийтгэлийн а, юу анхааруулга. 예, 첫 번째 대지는 사마리아 여자들의 Мгм. 죄와 하나님의 심판 예고. Дахиад хэлэх юм бол Самарын эмэгтэйчүүдийн гин ба Израилийн эзний шийтгэлийн анхааруулга гэсэн. 1절로 3절입니다. За 1-ээс 3 дугаар ишлэл байгаа. 두 번째 대지. За хоёр дахь агуулга нь болохоор 이스라엘의 우상 숭배를 책망함. за хоёр дахь дэд сэдвийн нэр нь болохоор Израилийн хуурамчтайнд мөргөснийг зэмлэх нь. 4절로 5절. 4-өөс 5 дугаар ишлэл байна. 세 번째 대지. За 3 дугаар дэд сэдв болохоор 징계를 받으면서도 회개하지 않는 에, 그 죄를 책망함. м, за дараа энэ болохоор сахилгажуулалтыг авсан хэрнээ а, гимшээгүй гимшээгүй гэсэн агуулга байна. 6절로 11절입니다. За 6-аас 11 дэх ишлэл. 이 징계를 받으면서도 회개할 줄 모르는 참 Мгм. 그 죄에 대해서 하나님이 책망을. Сахилгавтыг авсан ч гэсэндээ гимшиж мэдэхгүй. Тэ ийм байдлыг эзэн зэмлэж байгаа агуулга байна. 네 번째 대지. За дөрөвдүгээр дэд сэдв болохоор 하나님 만나기를 예비하라고 하심. за бурхантай уулзахыг бэлтгэрээ гэсэн. 예, 12절로 13절입니다. За 12-оос 13 дугаар ишлэл. 자, 그러면 첫 번째 대지. 어, 사마리아 여자들의 죄와 하나님의 심판 예고. За нэгдүгээр хэд дэд сэдв рүү оръё. Самарын эмэгтэйчүүдийн гин ба эзэн бурханы анхааруулга гэстэй. 1절 읽어보세요. За нэгдүгээр ишлэл рүү явлаа. Самарын уулан дээрх Башааны үнээнүүдээ эзний үгийг сонс. Ядууг дарлаж гачигдаг гэстэйг нэц дардаг та нар аваад ир бид ууй гэж нөхрүүддээ хэлдэг. Амен. 예, 여기 바산의 암소들이라는 말이 나옵니다. 바산의 암소. За энэ дэр Башааны үнээнүүд гэж гарч байгаа тийм. 예, 이 바산은 아주 그 가축들이 이게 막 가축들을 기르는데 아주 기름진 그런 목초지입니다. 아주 기름지고 윤택한 그런 목초지예요. Мгм. За энэ Башаан гэдэг нь болохоор нөгөө одоо мал аж ахуйн мал тэжээхэд ч юм уу те маш тийм үржил шимтэй. Тэгээ ийм газрын нэр гэнэ. 그래서 이 바산의 암소들아 이 말은 바로 이스라엘의 부유한 그 지도층에 있는 그런 부녀자들을 말합니다. Тэгээд тэгэнгუут энэ Башааны үнээнүүд гэдэг нь юу болохоор Израиль дотор одоо юутэй одоо нөгөө юу баян эмгтээчүүдийг хэлж хөрөнгөтэй эмгтээчүүдийг хэлж. 예, 그런 권세 있는 자들의 부녀자들 Мгм. 그런 Хөрөнгөтэй, эрх мэдэлтэй те тийм эмгтээчүүдийг хэлж байна. 그런 부녀자들의 죄를 지금 고발하고 있습니다. Тэгээ тийм одоо биднийхээр бол одоо дээд давхаргын тий дээд давхаргын эмгтээчүүдийг ингээд зэмлж өгч байна. 네, 어느 시대고 권세 있는 지도자들의 음, 그 부녀자, 부인들이 Мгм. 에, 그 악한 죄를 짓고 있다는 거예요. Тэгээ ингээд ямар ч үед аль ч үед ингээд харсан бэ эрх мэдэлтэй тийм хүмүүсийн одоо эхнэрүүд тий эхнэрүүдийг харах юм бол дандаа ингээд асуудал дагуулж ингээд асуудал дагуулж өгдөг гим ингээд үйлдэж өгдөг. 자, 그들이 무슨 죄를 범하고 있습니까? Тэд нэр тэгвэл ямар одоо гим үйлдсэн байсан бэ? 힘없는 자를 학대하며 이 가난한 자들을 학대하는 겁니다. Тэд нэр ингээд ядууг дарлаж гэж хэлсэн тий. 또 학대하고 압제하며 했습니다.
Тэгээ юу ядуучуудыг дарлаач хүмүүсийг бас няц таарсан гэж хэлсэн. ачаадаг. 힘없고 가난한 자들, 약한 자들을 압박하고 어, 음. 또 압제해. За 또 л сул дорой хүмүүсийг бас ингэ даралж ийн гэж байна тий дарлсан. 그리고 자기 남편에게 이르기를 술을 가져다가 우리로 마시게 하라. 이렇게 방탕, 쾌락, 방탕의 죄를 지금 짓고 있습니다. Тэгээд ядуусыг дарлаад гээд нацтараа зогсохгүй өөрсдийнхөө нөхрүүдэд хандаад юу ч юм хэлээрээ одоо архийг тий аваад ир надад уулга гэж ингэж хэлж байгаа. 어느 시대든지 참 이와 같이 부녀자들이 방탕과 쾌락으로 타락해서 음. 이렇게 에, 죄를 질 때 하나님이 심판하십니다. Тэгэхээр аль ч үед чинь бид ийм зугаа цэнгэлд илүү ингээ уруу татагдсан тий ийм байдлаасаа болоод олон хүмүүсийг бүдрүүлсэн ийм хүмүүс ингээ байдаг. 그래서 이 참 몽골도 부유층의 부녀자들 음. 또 권력 있는 지도자들의 부녀자들 참 음. 그들의 죄가 하나님의 진노를 사고 있는 것입니다. Тэгээ одоо ялгаа авахгүй Монголд ч гэсэн ийм тэ дээд давхаргын ийм эмгтээчүүд байгаа. Тэгэхээр бурханы хувьд эдгээр эмгтээчүүд ч гэсэндээ тэднэрт бас одоо өгөгдөх уур хилэн гэж бас байгаа гэдэг энэ хэлж байна. 2절 읽어보세요. За 4-2 руу явлаа. Эзэн бурхан ариун чанараараа тангараглав. Хараг түн тэд та нарыг дэгээгээр үлдгэсдийг чинь загсны тэгээгээр авч явах тэр өдөр та нар дээр ирж байна. 아멘. 그러니까 하나님께서 하나님의 거룩함을 두고 맹세까지 하십니다. 맹세를 하시는 거예요. Тэгээ эзэн бурхан энэ дээр бүр хоёрын ихэнх хэсгээр нь би оо тангаралыг гэж хэлсэн тий. Бүр тангарал. 맹세를 하신다는 것은 하나님의 심판을 아주 철두철미하게 엄하게 반드시 하나님이 심판하시겠다는 거예요. Тэгээ өөрөөр хэлбэл тангараллаа гэж хэлж байгаа энэ агуулга болохоор чинь бурхан тэднийг заавал зүгээр орхихгүй заавал тэднийг одоо би тооцоо бодно гэсэн энэ мессеж юм тий. 그래서 이제 역사적으로 아수르 군대에 의해서 이제 이스라엘이 망하게 됩니다. Тэгээ яг ингээд түүхэндээ ч гэсэндээ тэгсэн Израилийн ард түмэн Ассирийн цэргүүдээс болж ингээд бүр сүйхэд хүрсэн. 아수르 군대가 이스라엘을 공격해서 그 부녀자들을 포로로 끌려간다는 겁니다. Тэгээ яасан гэхээр Ассирууд ирээд тэр одоо баян дээд давхаргын эмгтээчүүдийг ялангуяа ингээд бүр олцлоод авч явсан гэж. 근데 어떻게 포로로 끌려간다는 거예요? 어떻게 끌려가는? Тэгээд энэ дээр харах юм бол цөллөгт авч явахдаа хэрхэн авч явна гэсэн бэ? 그 부녀자들이 끌려갈 때 그 입에다가 쇠 갈고리로 그 입에다가 쇠 갈고리로 끼워서 끌어간다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл энэ яаж авч явна гэхээр нөгөө нэг одоо тийш загсны дэгээ ингээд загас барихлаар чинь аманд нь ингээд нөгөө дэгээ зоогддөө штэ. Тэр шиг тий завшинд нь те тэр шиг ингээд нөгөө төмрөөр ингээд завжин ингээд одоо ягаад яах гэдэг юм дэ загас шиг ингээд авч явна гэсэн үг. 이거 정말 얼마나 참혹한, 얼마나 비참한 그러한 심판입니까? Өө энэ гэхдээ ямар айхтар те энэ маш тийм хүнд шийтгэл те. 야, 음. 그들이 얼마나 그 사치하고 방탕하고 쾌락하고 하나님 앞에 못된 죄를 져서 그 입, 그 입에다가 쇠 갈고리를 끼워가지고 포로를 끌려간다니 얼마나 이게 비참한 그런 징벌입니까? Тэгээ бид нэр тэгээ эзэн тэдэн дээр амаараа тий маш олон зүйлийг хийж өссөн. Гэтэ бурхан тэр аманд нь төмөр дэгийг хийнэ гэж. Төмөр дэгийг хийгээд тэрнгээр ингээд татаж явна гэсэн. Тэгээ энэ бол маш айхтар тий. 이렇게 маш 끌고 가다가 버려버린다는 거예요. 다 죽이고 다 죽여서 그냥 버린다는 것입니다. өөрөөр хэлбэл тэднийг авч яваа тий бүгдийг ингээд алж бүгдийг ингээд хайна гэдгсэн. 3절입니다. За 3 дугаар эшлэл рүү явлаа. Та нар хэрмийг
Та нар хэрмийн цөмөрхийг өөр гарч нэг нэгээрээ хармон руу хаягдана гэж эзэн тунхаглаж байна. 아멘. 성을 다 무너뜨리고 그들을 이렇게 끌고 가다가 하르몬, 이 하르몬에서 다 구덩이에 던져서 죽인다는 겁니다. За тэгээ эзэн тэднийг те бүгдийг нураагаад хэрмийг хүртэл нураагаад яг хүлээр хормон руу бүгдийг ингээ авч явна гэж хэлсэн. Тэгээ бүгдийг хаяна гэж хэлсэн. 기도합시다. За 기도합시다. бид өнөөдөр залбираа дуусгая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 아모스를 통해서 이스라엘 백성들의 죄를 고발하고 참으로 그 죄를 회개하고 돌이키라고 이렇게 간절히 하나님의 말씀을 증거하고 있습니다. Өө эзэн минь та энэ өдөр таны үгээр дамжуулаад Израилийн ард түмэн таны өмнө зогсох үед та тэднийг гимшиж эргэж ирэх талаар өнөөдөрч бас сануулж байгаагийн төлөө талархъя. 이제라도 하나님을 두려워하고 회개하고 돌이키면 하나님이 건져주시겠다는 겁니다. Энэ одоо ч гэсэндээ өөрсдийгөө ойлгож, гимшиж, эзэн рүү эргэх юм бол бурхан шилэгдүүдээс тэднийг холдуулж зайлуулж өгнө гэсэн. 참으로 그런데도 이스라엘 백성들은 회개하지 않고 더욱 하나님을 거역하고 악을 행하고 있습니다. Харин Израилийн ард түмэн энэ үгийн дагуу үйлдэхээс илүүгээр мууг үлдээж эзний өмнө очихгүй зогсож байна. 또 그들의 참 부녀자들, 이 참으로 이 권력의 지도자들의 그런 부녀자들이 앞장서서 죄를 짓고 있다고 합니다. Тэгээ мөн тэдний удирдагч нарын ихнэр болсон хүмүүс илүүгээр тэдний өмнө зогсоод гэмиг үйлдээд явж гин гэж хэлсэн. 아버지 하나님, 그들의 회개하지 않는 죄로 결국은 비참하게 멸망을 당하고 하나님의 징벌로 이렇게 파멸을 당하는 것을 경고하고 있습니다. Харин эзэн минь та тэдний гимшихгүй байгаа байдлаар дамжуулаад асар их шийтгэл тэднэр дээр ирж байгаа талаар, ирэх талаар та анхааруулга ингээ өгч байна. 아버지 하나님, 오늘날에도 참으로 온 세상에 이렇게 하나님 앞에 악을 행하고 있는데 우리가 잠잠하고 우리가 하나님의 말씀을 증거하지 않는다면 다 우리가 하나님 앞에서 책망을 받게 됩니다. Харин энэ өдөр энэ одоо үеийг эзэн минь харахад бүх дэлхий таны өмнө бурууг үлдээж үргэлж хол ингээд урлам холдож байна. Гэтэ энэ үед бид нэр таны үгийн дагуу дуулууртай байлгүй, чимээгүй байж хүлээ өнгөрөөж ийн гэвэл бид ч юм уу таны өмнө очиж хариуцлага тооцоолох ийм хүмүүс юм. 우리도 아모스 선지자처럼 하나님의 말씀을 받아서 충성되고 진실하게 하나님의 구원과 심판을 증거하는 귀한 종으로 사용해 주시옵소서. Эзэн минь та биднийг харин Амосын адилаар хэрэгжилж өгөөч. Бид таны үгийг сонсохдоо итгэмжтэйгээр бас үннээр бүх зүрхээ дамжуулан бүх зүрхээрээ таны үгийг тунхаглан дамжуулдаг хүмүүс ойлгож өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Энэ Иесусийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. Амен.